ایوار باش دم باش همو دم ما باش بینرین هجا هم به خیر هاتن برنامه منی تایبت بون نوروزه برنامه منی تنبور میترائه راستی از گلک کلجانی مج برکو میوانی منی گلک هجان نشف و از هیوی دیکم که ام پهورا شوکی گلک خوش در باز بکن سرطای از نوروزا ما همویان پیروز دیکم این کل کردستانی این کل همو جهانی کردن کل جهانی همو در این جهانی دیجین نوروز پیروز دیکم از سر نوروز زیاده تشتک نابیجم جبر که براستی جی میوانک مگلک هجا هیا آموزتک ما هیا و سر نوروز سر دیروکا نوروز سر واته نوروز گلک تشتین خوش بیجه لورا از گاوکو دمدمی وی هات امی بدلو جان گداری وی بکن جار وقتن از دیسا دی خیراتن لو دکم و گلک سپاس دکم که هون به مرانن براستی از صدی سات باش زنم که امی شوکی خوش در باز بکن بله نوروز 21 آداری بوله هموجی دزانن که نوروز نکوتنه یک رشد پیروز کرن و پرانی میوان منجی براستی ایرو دکاری نکو بشتار بونا منجی دلیوان نشکیناند و لورام خواست که ام ایرو وی برنامه پیشکشی و بگیم میوان من یکم براستی میوان یک سپریزه جبر که مروفت گلک هجایه و مجوله و براستی جی ندزانیا هر دخواست گود اوین از دخوازم بشتار ببیم لی کاته من جهو ناگیره دو جمران نویسان گو اوین از آماده مجی خواست که وی وک میوانک یکمین پیشکش و بکن ام بین سر اکران هیجا لقمان احمد هنرمند شوکاره و ام بخیر هاتی سر من هاتی سپاس هر هبی گلک سپاس اوین سپاس بو خباتا و بری هر تشتی ججنا و پیروز به لتا تیماتا و میوان و ملت ما کسی گو تماشا دکنها هر کردک لدنیای و سراسری ملتین جهانی جی پیروز به گلک سپاس بو اف خندنا هانش بو بشتاری برنامه از جی گلک سپاس که مو هر بجی بله از باش ناست که مستدی شو بینم و کارن تاجی گلک هجات بینم لیین کوتا ناس نکن از خوازم کوتو خواب دی ناس کرن فرمان بله وقت آن زمان از شوکارم هنرمند شوکارم لامریکا دجیم کردی روجاوامه باجاری دربیسیه هاتم دنیای حسکی مظلوم بومه جده هزار و ده لامریکا دجیم لولايات ورجينيا دنگه امریکا کار دکم رادیو کردیا دنگه امریکا و برنامه هنری پیشکش دکم رادیو تلویزیون وقتی نجی کاری شوکاریش دمک دوم و دریج دکن نزیک جی دوی مهی پیشنگه حکمه هی لورجینیا او جی به نها دست بکری لی روزا خندنا میوانا و دوی نیسانی به و از گهدانی به چاندو کلتورا کردی دکن بیتر تخازم گو خلکی یعنی دریامر خلکی به ناس کرن جبرگو دیار دو گو گلک تشت هاتن و شارتن یا جی ندیارن ام تخازم گو بشک بن جبو بیناسینا ملت ما بیناسینا کلتور و چاندامش خلکی بیانیر هر بیجی گودنین دا و کدین دا پیروز دکیم و هر سرکفتن تخازم ایجار نها از تخازم که اوینین کتا خیس کریه ام مصابین سر اکرانه کتا بچک لسر وانجی باخ فیازی گلک کیف خوش بوم فروات دارن براستی بهتر وینه من یعنی بکرداغ بچاندا مفگری دای راستی تخوازم گوته دیار ببه جبرلوجی گلک تشتی کردی تی دیار ببند کاری میده تابلو بهتر جنن بهتری السرجنا او دکن و از خوازم گو تشتین کردی دیار بکن وقت اوانه هاوند بین اوانه بشک نوی دیجیتاله گو سرکار دکن کسایت کردایی اوانه جیا نورمال خبات نورمال شیوکاریه زوان کارتیم یعنی تشتین کردی ماتیوین کردی بهتر جی داستان کردی از خوازم گوانگر خیلی دناب خباتی خوده
و یادنه جی یعنی به اوایکی مدرن به اوایکی بالکش بوگو تکه استا هنری دانه که وقتی گو ام بحثا تشتی کردی دکن دی بگم استا هنری دانه خینن اتخوازم گو هر دواتی خن برانبری هدو استک باش جو هنرا شیوکاریا گو هر کسکی بیانی جی تاف که رزیل بکره و ناورو کاوی د تشتی کردی دیار بکن جا چندا کردی تانه گلکی زنگینه و هاتی و شرط بله اتخوازم گو هنکی دیار بکم اویا کو دیت جنک چکدار بو کچک شروان بو د شری کوبانی د وکریز گرتنی ج خبا ج او تکوشینا مزنر صورتک جیر چیکر اویا هانی بلا بوجی وکریز گرتن جبوگو ام وک هنرمند ام خو لبر کلتورا خو لبر خباطا ملتی خو ام خو نتجوسین خو کیم نبینن ام پشتاوانن کسی گول قادا شردکن کسی گول میدان دیان پارلمانا خباطا سیاسی دکن کسی گو لکولانا بازرگانی دکن ام جوا هنرمند ناوی خلکی دنم خوازم گو وان بدن برچاوا دیار بکن او هناك وینا ای کسایتن کردیجی افدمکش دما کرونا مدرسه خباطا کنو کر گو به آلیکاریا هنرا دیجیتال گو اوجی هنر کنویه مخوز گو ازرونی بینم سر کسایتیم کرد او کسایتیم گو گلک جمع ناس ناکن هاتن وشارتن یا جی وندابونه اتخوازن دریا هنری هم ریز گرتنی لوان بگرم هم جی وان بدم برچاوا بدم ناس کرن از وان به شوازا دیجیتال گو آلیکاریک مزن دکه دریا آیپاد ده هنک اپلیکیشنی نو هنه باش هنه وکن اوجیج بو هنری از وان بکارتینم و اویا دما نو درکتی نها راستی گلکی دیجیتال پیش کردن نگو برا امجی جي محروم نمينن اجا از هر دو بكارتينم ديجيتال جبوت شتي تايبتن جو كسايتن كرد از گلكي بدن ناس كرن يا بويرين تازه چيدبن بويرين سرانسر جو چيدبن يكسر از شتا شوبينن لي تابلومني اواني گوند بينن اوانا كاريمنن از وان سر كاردكن كارين مزن و بچوك جهنه بهتر نشانا امبيجن سمبوليكا يا كردي از خازم درخينم ليب اوايكي وقت معني زمان مدير يعني داستانا كردي هگرم لي گهداري بكن ام چا کارنوی دستانی بدن برچاوا گو به هنرک باش بو کسکی بیانی وقت یکی امریکی بیا یکی ام بیژن اوروپی بلی بنره تماشا بکه تی بگیجی گو اف تشت گریدان کوی به کرداو هی یا جی به کلتور کی هی گو او کلتور گلکی نهاتی زلال کرن جبر بیاوی افسر کار دکم وانا هم دبینن مثلا امیری کردیز گلکی کارتین موزیک طنبور بلوره دفه يعني عربانه زير دبيجن حسب مثلا بيجن گلا بربرویه او جنی گوزوان چیز کم پوری وانا پچکی و بخچه که سر وانا چیز کم او رنگی نوروزی نه رنگی بهاری نه رنگی جلو برگی کردانه گو دایکی ما با داپیری ما جمرشتنه هذه اف خنگینیا گو سر کرداته لیبله انتخازن گو درخینن یعنی او يعني از خباتك راسي خباتك دكم بو ام هناكي او نرينا لسر كردها تي داين نرينا كرتني شربانن تاني يعني بيشمرجا غيريلان اتخازم تشكي راكم بو ام ملتن ما كلتورا ما هي چاندا ما هي خرابي وباشيا ما هي قالت تشتين جواني هند دنا جنبي ملتي وشارتينن اتخازم بو اسباب بشك جوي خباتي هناكي ديار بكم وزلال بكم پر باش پر پیروزه پر زرینه براستی جی هجایی لی او چیا کت تجی ورجینیای ام بیجن کرد گلک هنن کرد جمارك باشيه يعني چند هزار كرد لينا كرد ورجينيا وكون زان يعني دفراوي نافچيك ايالتك واشنطن دنا برديه واشنطن بايتخته وميريلاند ولايات ميريلاند جهه الكيلكالي هر سي الي واشنطن وميريلاند وفرجينيا جمارك باش كردالي هي كوميونيتي كردالي ده هنا كرد زود اللي هاتن لده بلكي بيتشل بينجي صالي وانا ونفشي ما يعني ايغو از علي مد ام ايغو دشاغامد ام اي داوين حري داوي ام جشتنا في ولايتي كرد هناك ولايتي دن هنا بيتر حري مزن لناشفيل هنا لتنسي او جماره حري مزن جابجن كردستان بچوك جمارك مزن جو كردمي باشور بيدنه ليبلي كرد هن لامريكا لقال لك ولاياتا هن بتشوف كيم بر هن الولاياتا ليبلي فيدا بلا نافند برانيا خلكي ايغول فيدا كار دكن كاري حكومتي دكن ياجي
کاری بازرگانی دکن و پیوندیان حکومت وی الوان در ناب جیبونه بله باشە ها بێژم ئەس جێکی gelek بچووک dijîm ciyek wek Danîmarkê dijîm ku rastî jî Kurd biçûk gelek kêm in ji ber ku biçûk e ez bixwe çend sala li vir im ku ez bînim em karê xwe dewsa pêş ve naçin ez ne dilxweşim ereb dibêjim murtaxim baş e tu karê xwe de tu dihêzirînî ku tu pêş ve diçî بله به گمان یعنی او پیوان پیشنگه ده پیشنگه همه و روجات وکم گوت اف پوستراوی و درکوه اف جامریکیاره یعنی منش بو کردا چکری جامریکیاره لی بله کرد دی بشکن جنمی یعنی او چواز دارم او جیتین حوالی من دوستی متین لی بله بیان ج بهتر جامریکیاره یعنی جی کسی گل امریکا دجی جبو گمناز بکن دریا وی هنریره از دبینم گلک ما گلک گوهرتن گلک دوست ای نزیک ای دور ام گوهرتنی چه دکن به شوازه کی نپر ام بیجنج برگو پرزگریکا کردا پرمزنه لیبلی گوهرتن تکرن ام دبینن گو چاوی خلکی به اوای کی دل لکردار نرم بلی 21 مهجی مل واشنطن لناونده کی ولوجی کی بچوک ما نوروز چیکر نوروز گلک تایبت بو گو پرانی کلتوری بو ما اخفتنك ما موسى مايكل تشات تدبو كان يغلام تدبو سيروان خبچوبو حواله كيما آزاد بو حواله كيما الموسيقى دا وازبوم رافين بو كچك مج دهوكي مولو تشتك چكرو وجمارك باش جكر دملي اماده بو واجي تبع اليكاري كراستي بي لي بيام ماج امريكي عربو جو ام تشتا مثلا مشاعر سيروان هلبس كربون انجليزي ج كردي ملای جزیری و یا پیرمرد کربون انگلیزی و دخوان به انگلیزی دخوان مایکل نرینا خو مایکل چات پیوندیا خو کردار و سر کاوای هستنکار هنک تشگوتن کانی هنک تشرو فکر یعنی او پیام بستان چگو او نوروز نه نجبو تنی دیلانی بو جبو گم پیام کی بگین من خلکی گو کرد کلتورک ملتک یعنی مولود خوازن وی صورتا دیار بکن گله کی زلال بکن ملتن تاني ام كتنا بلا شرد جبر له بنابي ما بشربانيه دك ام شرباني باشن ام جريلان يا بيشمرغنه او جبر مجبوري لي بلي ام تخازن وي صورتا هدي بدن عالي كي ام ملت خو بدن ناس كرن زمانه ما چاندا ما كلتورا ما هلبس موزيك او تشتانا گشتكي ديار بكن دريا خورتو كچي مره او بشب بوج به خواته جام دبينن گو هرتن چه دبه يعني خلق وي چاواليد نرن لبلي دمجير لازم اللي جو برزغريكا كردا لبرجو إيشا كردا دمك باشير لازم حياجو أم بيجين ويقونا جو مكاربن خلق بتشعلك يدل ممنر وك ملتكي جو أب ملتي هاني خدي ميراث سلميانة كيوي هي كلتورة كويني جالك يزنكين هي دبيجو من الدنيا فجر يعني جانا برسكيز دكم بيجم زماني كردي هجر أنا هون الليل نرن 4 مليون إنسان بزماني كردي تبي زارابين خواه زمانی کردی 40 میلیون انسان پێ پێیوێ لێ بەلێت گوگل تنەیە هەر تدەڕ گوگل تنەیە هەگەر تدەڕ نزانم چ تشتێ ئەم بێژن گرێدان ئایب ئینتەرنێتێ هەیە لێ پڕ لاوازە هەیە یعنی ئەو گەلێک ئەرێ ئەو کەسایەتا چێکری یعنی نەت بێڕێز ئەم بێژن سازیە مەزن ئەم پرسێ دەکەن بۆ چێ ئەو زمانی هانی بالا خەلکێ ناکشین چما ئەو زمانان نەهاتی کەتی ناو ئاستا زمانی دن بەرامبەری زمانی دنیای ئەو خەباتێک حالی خۆ دەبێ گۆ زمانی کوردی جبن وی او بروشا گوهاتی نخماندن اما جبن درخینن درکه بلا بده گو خلق جيف مثلا او تشتكي ولو بچوكه و قالك تشتي دن هنا تديك دم كرتم ناخذن قالكي لبلي اتخازن گو او چاندا مي بشارتي او خزينه بشارتي ام درخینن اما لا جزيري وكل بسوان ام وي بلندكن گو تك برانبري شيرازي حافظي شيرازي وكل جن فارس يا فردوسي ظالم راست دبيقو من داخل أمينة هيرن هو شاعرك يقول كم كسا هالبستي أزبر كرن وهو أمي بكن هالبسلاني ملتكي جو بري بين 6 سالي أو هالبس قلتنا دبيقو أم داخلنا حتى أنا هم نكريا شرمزارية اللي دويديم بكي براسي راسته تو قالك راست بيجي از قالك سباس كم جبو كنتو بيشتار بوي ووك من قلتي أمي جارك دين قاباكو دادي لور نها روجيه لور سأل بلي نهار جمع
دم روش هيا طاو هيا دو بازده يعني دو بازده دكتوري بله لگور هذا می وصا روجاکی ببینید که هم بین فرهی لسر کردن ده باخفن از گلک کیف خوش بو بیشتریته و گلک سپاس دکیم سپاس بو تجی سپاس جبو اف وخوندنا هانی جارک دین سرکفتنیشتر دخوازم و جبو میوانی تجی سلاف جوان تباری گوی بشتار ببین جد کسی تماشاوان ره و سرکفتنی جملت مرد دخوازم ججنا و پیروز هر بیجی گلک سپاس دکیم هر بیجی نوروز پیروز بیجی دم باش بله خانم دچخا خو خوشی گریه وقت ناوی ناس گلک سپاس دکم تجمن خوش کتری هر بیجی نوروز پیروز بجان صافي سپاس سريدا لجبوتا وجبو حمو تماشاوان ما ايكو انا المتماشا دكن توا بيروز دكن براستيجي نوروز هم واتيا ويقلكي جرينج وهجايا وهم جي او بخوة في ما بس اجي ججنا حمو حسكريين خوا وحمو تماشاوان ما ام بيروز دكن بله جار یاسمین خانم ام بزانم که کدیش برکو از خوازم هین هر دو بین با هف این هفدو ناست کن بلي راسته مجالك بيجي كريا راستي بله ازش میوان خوره و هاتش تکی اوها بیجم از جار جان وسط همونجا تلفنت کم نخوازم بیرزیجی بکم جبرکو از خوازم اما تنه چاوی من و گوه من لسر میوانی من جبرکو میوانی رو گلک زحفن جار جانم پیام ده دوی از تلفن بنیرم نهاوه لیبورین خوازم کلیک جان نوروز چه در باز بود؟ يعني يا راستي نوروز براستيجي اي صال هم موسى جوشك قلكي يعني هر صال جوسا لإي صال جرينجية كوي طيبتها بو وهم جي جوشاوي يعني جزارو كان بقرا وقت بيجني حف صالي حتاني حفتي صالي قلك جيان از بيجم قلي كرد براستيجي حميل قادام بون وها نوروز اخو بيروز كره لقلك جيا هر چقاز از بيجم خواستن نوروز النوي بيشوازي كرنجي لدي ساجي کس نکاره یعنی دویجی اکو مروفک بخوازی آنجی کسی بخوازی تشتکی بکی کس نکاره پیشیاوی بکری جبروی کیجش بوم براستی جی گرینگ و طیبت بو نوروزایی سا هر بجی جان هر بجی بلا نوروز ما همویان پیروز به کلیک جان حتی کو یاسمین هات سلاوک بدمه ام گوداری سرانک بکن فرمون وكيما قوي روج بو نوروز اما جبه سترانا خواج بو تا وجبو حمو تماشاوان المبرا يك بتشه امروجی سالی تازه نوروز هاتوا جشنکی کان کرده بخوشی و بهاتوا امروجی سالی تازه نوروز هاتوا جشنکی کان کرده بخوشی و بهاتوا salveli vayami be perbuta kubat jen salveli vayami be perbuta kubat vachu hajgari nik superemu aftegeni kurde yaru kiregan vachu hajgari nik superemu aftegeni kurde yaru kiregan emroji साली ताजे नवरोजा तवा जेजनकी कोनी कुरले बखोशी बातवा वारोज हनात लबंदनी बरजी वला तवा वारोज हनात लबंदनी बरजी वला तवा رنگ گونا لو عزيزة شبه نفسي ذات وای رنگ گونا لو عزيزة شبه نفسي ذات وای امروجي سالي تازه نوروزات وای جشنکی
لاش بو حمية جي استرانا ما ورد gelek spas dikim kulî can ev jî stranekî gelek xweşe ku ez her tim bi bîr tînim û Yasemîn jî hat bi xêr hat serseran hat خێران داوی سپاس دکم ئەڤین جان Çavayê هێوارە me dî خوش وەشان خوش کولێکچی سەعەتا تەژی خوش تەزاف خوش کود صافي سباس قالك بخيراتي تشاوني باشي Abi ياسمين هيجا براستيج تقالك هيجاي تجی بۆ من پڕ هێژایە gelek سپاس دکم هەرابێ کولێک جان وەشان خوش Tengî ve hev nedîtiye ولا بجر چند سال çend sal ji ber korona yerê korona me pir ji ev dûr xist rast rast e lê ez bawerim em ê îsal hemû Vala re hev dikim bikin inşallah pêk hev ve yektir bibînin inşallah daxwaziya min ew e Yasemîn can Gerek ka yok. hêja Can, dîsa bi xêr hatî û spas. em ji xwe te nas dikin Ben te nas dikim gelek bînêr jî te nas dikin lê tu dîsa biçekî nek û ez dizanim ku ez bêdar nabim gelek xemgînim ku wê fuara pirtûkanî çêbe li Stenbolê denk diçe ama dengê min tê gelo erê aha bawerim ne Nerede? tam çek zayıf he rastî jî denk heye denk tê an denk tê hatê gavadin çûbûk an hatê belê baş e pir baş e te dengê min bihîst yan dîsa serê de bêjim na Allah min nebîste bibore bi got gelek bîner jî te nas dikin lê tu dîsa jî ne wisa ser karên xwe baxve û ez dizanim ku li Stenbolê wê fuara pirtûkanê bê ava kirin ku wê tu jî beşdar bibî mixabin ku ez Fuara dikarim Portugal warim belê biçeşe Fermo. meheda belê siyekê meheda jî roja destnîşana me heye ora ez ê beşdar bibim û dudiyê meheda jî Vakfa İsmail Beşikçi roja îmeyê îmza çêbe em bi çar jinên nivîskarên ji Pirtûka bîst çîrokan em ê ora bidene nasîn em hemû hîviya bînerên Çardevanın evet. ne û em bijin wêje hezin Stenbolê ne hêvîdarim me nehêne tinê em Rastî hemû min jî dixwast gelek belê beşdar bibim vê carê ne hêvîdarim ku em nemirin salekê din hêvîdarim çekê hinek behsa karê xwe bike çend pirtûkê te henin û li ser çinin fermo belê serê ewil pirtûkekê min bi navê carek serê ewil bibûre pirtûkekê min çîrokên gelêrî ji weşanxana avayê derket bi navê çi navê min bîr kir biborim xem nake Ecebên Dunyayê çîrokekên gelêrî ye piştra sal nebijim ew qas dirêj nekim dem negirim demaya vala piştî wî çîrokekî min ê gelêrî dîsa ji weşanxana nayê derket û piştî wî çîrok pirtûkekê min ê ji bîst çîrokan pêk tê çîrokên gelêrî ji weşanxana Darayê derket belê piştî wî gelek xebatê min ên ser folklorê em bijin tiştanok, çîrok, kurta çîrok, lîstikên zarokan, salnameya gel em bijin rojên taybet ê gundan de ku me pîroz dikirin û lîstikên zarokan û nifir gelek tişt di nav vê pirtûkê de hewe ye ev jî Enstitûya Kelepîrên Kurdan ê bavşûr li bavşûr de hok hate weşan û piştra jî setekî çîrokên zarokan ji pênc heban pêk tê ew jî me navdarên Kurdan bi zarokan da nasîn keçekî 13 salî ye xece navê wî xece ye keçeke 13 salî ye û dikeve şopa mezinên me em bijin Mesture xanim helbestname yekem dîrok
موسا یکم و احمد خانی و عبدال زینکی و جلدت علی بدر خان و دورش عبده و پنج حفت اما قبلا هم مازن ما ناس بکن زاروک هم دستان ما بناسن هم جی شاعر ما هلبستوان ما و ویسکار ما بناسن دل ما هم هجی دوم بکن خبات من هنه سروان هجی پروژه من هنه اگرم pek be em dikarin hêjî bidomînin. Xebatê min ev qasin evîn hêjiyê hene yani mesela çîrokên gelîrê hêj berhev dikim. Hêj bo zarokan jî dixwazim çîrok binivîsînim. Eger emre me têrê bike ji bo mezinan jî ev dixwazim projeye de rojevê de heye rojewa min de hêka em ê bikarin pêk bînin neynin ew jî ne diyar e elbet. Belê. Her serkefti be me tamine hêjam. Gelek Ez te gelek şanazım birastî. Sabî spas dikim canım. Erê. Cakkolek can hingê ku Yasemîn have em hewra û ez Yasemîn û bînerên me nehêja em gudarî stranek din jî bikin. Serçavan. سرسری خب راستی جی یاسمینه هیجا ممست کر خباتاوی کاری و گله کی پیروز Gelen karım mezkirin karette ya. Mezkirin karette ya. نا ریز دگرم راستی جی Kerem geçen. یلو بیکاو کی بو نبیه که باتی بو یعنی که نامدی بو یا جی حسین حدی بو یلو بیکاو کی بو نبیه که باتی بو یعنی که نامدی بو یا جی حسین حدی بو یک دفعه بری جا بده خوری پری جا بده جزیرش باری خلک مهش مهکار گرگلک یک دفعه بری جا بده خوری پری جا بده جزیرش باری خلک مهش مهکار گرگلک گلو بیکم کی بو نبیه که باتی بو یعنی که بدی بو یعنی او سرحدی بو نوانه باتمانی بو گلو بیکم کی بو نبیه که باتی بو یعنی که بدی بو یعنی او سرحدی بو نوالا تاتوانی بو. اره والا تاتوانی بو دلی ما یکم میشی سلاح جبو تاتوانی جبرا بچه زوج بیر بکم Gelek حلفا تاتوانی Erbişi. her bicik kulek can. Belê car em ha bikin gotnên wane ser Newrozê metê can heye gotnê te. Bale, bejim duse gotina. Ser Nevruzê axaftin xweş e. Dise gotinan bejim ser Nevruzê. Belê. Nevruz xwe wek bûye sembol ji bo gelê Kurd. Gelên em bêjin hinek gelê din jî Newrozê pîroz dikin. Hewana jî sê hefte pîroz dikin. Em tenê rojek dibêjin ama em ê jî zêde bikin. Em ê jî pîrozkirina Newrozê zêde bikin ji xwe re. Bila heftiyek be, deh roj be. Xweş e Newroz, coşa wî em bêjin sembola azadiyê dide, mizgîniya biharê dide. Gelek gelek tiştê xweş ser hene. Çend sal berî em bêjin çi bû navê wan ez te bîrokerim piçekî biborin. Evliya Çelebi Spas bîra te hat. Spas bîra te hat. Evliya Çelebi pirtûk xwe behs kiriye. Belê. Seyahatnameyê da gotiye ez çûme bûme mêvanê Amediyayê biye mêvan. Belê. Divê wera me dîtiye ku xelkê Kurd Newrozê çûne seyranê da pîroz kirine yani dur seyranê da helbest hatiye xwendin û wera kilam gotine wera em bêjin govend kirine şahî kirine dîza em bêjin Ehmedê Xanî behs dike Memozînê yani destana çîroka Memozînê bi Newrozê dest pê dike çîroka Newrozê dest pê dike ku divê keçên rind xwe dixemelînin
خودکن شکل میران دخن شکل میران و کور خود دخن شکل گچان دین ورا هفدود بینن işte ورا هم بجن evindari pekte ji hevdû hest dikin yani tiştê xweş anîne hêvana wek dixuye ku sed salan e Kurd cejna Newrozê pîroz dikin بله hemû ciyê cuda tê pîroz kirin elbette em bijin welatê din wateyekî cuda didin lê ba Kurdan cuda ye yani mînak ez ew roj çûm em dilê nav Tirkiyeyê danin yani İzmîrê de dijîn em çûne qada Newrozê bawer bi tek derzî babê te erdê nedikir yani ew Kurd çi fikrê wan çi dibe bila bibe ama ew hemû civiyane hev hevdû girtinekî coşekî heveskarek ez çi bêjim kême yani ji bo wî hestê ku ez li were jiyan evana pir xweşin tiştê xweşin yani didin mirov Newroz jî rastî rojekî taybet e ji bo Kurdan em bêjin wek azadî wek serkeftin wek serhevdan wê awayê tê pîroz kirin em ji bo wê jî kêfxweşin ku ew rojekî me heye û heye ku em pîroz dikin em hemî Kurd dibin yek dil yek can yek deng yani evana jî tiştê xweşin didin me cî kêfxweşî ye cî dilxweşî بله bele ev qas gotinê min ev qasim spasdarim ji ber ku we em kirin mêvan û we ev derfet da me bu çarpel medya û evîn kulîk can jî spas dikim gotinê min ev qasim gelek spas ki Mete can ez gelek spas ki tu beştar bûyî û gotin xweş got û kedûkarî te de gelek serkeftin dixwazim kulîk can dawiyê de tu stranek bêjî yan gotinan bêjî يعني تشاو بخازي از وقت بجي از ميوانم تخديه مالي تشاو بخازي زو سابكم باشه bi stranekiyan biqedîn تمام تشدبي اجي سلاف ورزي خوي گرم دبيجم براستي جز گلكي كيف خوش بميرو كودروجك وسات شبكه وسات طيبات گلكي يعني هر بشي هنري دحمو هنرمند الفيدري جبيانا جبو مجيه كي شانازيه سلافي خوي طيبات جبو حمو ميوان انت وجبو حمو تماشاوان مين كل ما تماشا دكن سلاف ورزين گرم بلا بچن افسترانا مجي بلا جبو محميان ورنا خو راسي تملزه هورلي 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 راسي تملزه جان وجان جان قربان راسي تملزه جان وجان جان قربان من دابو برمقزه هورلي 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 من دابو برمقزه جان وجان جان قربان من دابو برمقزه جان وجان جان قربان راسي مدرومه هورلي 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 راسي مدرومه جان وجان جان قربان راسي مدرومه جان وجان جان قربان پورے پوری مدرومه هورلي 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 پورے پورے مدرومه جان وجان جان قربان پورے پورے مدرومه جان وجان جان قربان لا جبو حميان جي وري دلالي گلك سپاس دكم ez jî gelek spas dikim Newroza we pîroz dikim carek din ji we gelek hez dikim û em ê hevdû bibînin baş e سپاس em اجي گلك xatir ji we تشتحل bixwazin em ê dîsa hevdû bibînin hêvara we xweş serkeftin gelek spas كيفار باش هايش خو هبن êvar awanet sen we şopînin erê gelek spas bijî وانا چون وهردنا نفسه جا قيبانا Bele niha dur hate du mêvanên min gelek hêja dîsa yek ji wan hatune hêja Sıfriye Bulut helbestvanê me helbestwana me bixêr hatî مرحبا تتعبات عبارة وخوش نوروزا وفيروز
Çağını baş. Başım canı. Spasikim. Roken can bixêr hatî. Navxêrê dabî, şêbaş, gelek spas dikim. Baştır, gelek spas, Nevruz luwa her dukan jî pîroz be. Ez hez û silavê xwe temaşevanên wê re dişînim. Newroza hemû gelê me pîroz be. Bijît. Mümkün. Her Gelek bijît. spas. Bijît. Baş em wiha bikin. Subhê can. Tu ji helbestekî dest pê bike. Dibe? Ya jî gotên xwe ser Newrozê bêje pîşî gotên xwe ser Newrozê bêje? Dore helbestekî. Ez dibêm Newroz pîroz, Newroza Kurda li me hemû Kurda pîroz be. û bijî Newroz bijî Kurdistan. Bijît, bijît. Belê. Dest helbestek ser Newrozê min nihî zêwê bixwînin. Erê min dît gelek spas dest xweş. Diyarê hemû hevala dikin. Bijît. Ey Newroza pîroz û seroka hemû cejnan. Li rewş û xemla te hemû Kurd dibin tew. Dema evîn darê te dibêjin bijî Newroz. Ew ça gur dibe agirê dilan û dibişkuve movikên azadiya hêviyên gelê Kurd. û şa dibe rihê kawayê hesinkar û melekên li bihiştê digerînin dîlanê dibêjin bijî Newroz, bijî Newroz, bijî Kurdistan, bijî Newroz, Newroz pîroz be. Gelek spas dikim her bijî car telefona min lê dixe mêvanên din jî telefon ji min re vedikin bawerim ji bîr kirine ku ez di weşana zindî de me baş e ez ê habersivê wan bidim û dîsa jî ez ji wera jî bêjim dibe ku ez bi dil û can bi guh gudarî we dikim lê dibe ku çavê min wisa biçe ser telefonê ji ber ku mêvanên din wisa peywendî dikin digel min. Subhê can em ê piçekî te nas bikin lê em ji stranekê gudar bikin dîsa me bên ser te ku em ew kesî ku te nas nekin bila te nas bikin. Fermo Ruken can em stranek ji te gudar bikin. Tamam Evin Khan, ez dixwazim destpêkê stranekî stranbêjê Nemir Saîd Yusuf bêjim destpêkê. Ey Nevroz, cejna Kurd-e kahraman, her pîroz tümle Kurd-e Kurdistan. Ey Nevroz, cejna Kurd-e kahraman, her pîroz tümle Kurd-e Kurdistan. Hilden jor, 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 ağlar rengi behildan. Nakewe, nakewe, naşike, namere, milleti Kürt namere. Kem ketibe me ferkhaz tereka khabat havel bimlet kurtabunaz zor birine me kribun kem ketibe me ferkhaz ev kavaya dinamir millet şükür khalas ev kavaya dinamir at millet şükür khalas nakewe nakewe naşike namere milleti Kürt namere.
kurde kahraman her piroz tümlü kurdu Kurdistan ey Nevroz cejna kurde kahraman her piroz tümlü kurdu Kurdistan geldin jor 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 ağların gibi hıdan nakive nakive naşike namire milleti Kürt namire وصا قلت وصا بهيز قلت هيزك يجي دام براسي هر بيجي Böyle böyle. هر بيجي اف جي Gelik var. اف جي وصا سترانك بيا وك براسي جي یه خوش بري کنم انا بهم قدار دكين دكو سترانك پر خوشر سر نبروزه Böyle ezci gelek hazdık. خدا شیرین دبود وک Böyle mamostem gitar evci Farsiye, müşteba evci Ali Kariyan Mıkır. Evci diye cezna ve cezna hemu چطوری خوب هستی؟ سلام خوبم خیلی ممنون من خیلی ممنون cezna ve pirozdıkı. اره نوروز اوجی پیروز کردم اوجی نوروز هم پیروز کردم بله نوروزتان پیروز باد نوروز تان پیروز به مبارک به Böyle. بله سبحیه جان دنگی خواه وکه ده میکا خواه گرتیه وکه سبحیه جان که استا ناستکیم امتا ناستکیم گلک هستا ناستکیم ین کتا ناست نکن بلاتا ناست بکن سبحیه کیه جکیه چیدکه چناکه بفرمو شو كت ركن ورا Ezli bırım. الصبحية كت ايدي دبي تسترانك يجي بيجي حتى صبحية يعني جيت وهب كم او كاسن ركن جي كت استني ما بچه بکن باشه استرانک بیشم چه بکم حتی میوان بین Evin Han, ولی Evin Han, internet emek yeme, bu doğru, saat. اره باورم حمو جي او جي يعني ميوانم حمو باورم انترنت اون دايرو بسكرك هيا Belli, tişki heye. Belli. تسترانك نا تاخذ بدا ناس كده Evet. برازيتي وصا بينارن هجا اوا واشان الزنديه وانترنت جي جارنا وصا بسكرك درتخه دبي ام وصا صابر بكن ولميوانات بنيرن لبینر نجاست دخوازی که جوات خوازم تکاد کم کو برنامه بلا بکن دکوان به حواسا شبکی بشایی درباز بکن ببره رو کنجان تو بچه که بین خواب ده صبح جان نظام چی بو من خواست کده باخ فی یک جار چویی کتی است هات گرتن بله تشتی وصاد شید من لی وقت من گوتی نظام تا به هستیانا او کسی گوتا ناس ناکن بلا پیتر تا ناس بکن صبحیه کیه لکیدی جی کویه چی دیگه فرمو صبحیه جدیرکات جای مازیه لإسطنبول دجي سرسرة صبحية قد نتشوف دبستاني هل بس تاد النفيسيني قورا أخوة برتوكي متونن اللي قاندي دوسي برتوكا البستيمة هي أزو لاو كي خوان بافر دجين لاو كي ما لفران بافر دجين اسطنبول اي خواست نظام شده بي نظامي بو كنت نتشوي دبستاني استاد روجا كيجي نتشو من دبستاني مخوا هينكلي مخوا هينكلي هاري و دیامین اف نرینا منه از نرینا خوا بیجم یعنی تو هالبسوانی از بینم كنت تنویسینی او نگرنگه کو پرتوکیته هبیان تنبه
çi cijdilê te hadî ji xwe te derdike yani mirov pirtûkê helbestvanan nebe ew nayê wî wateyê ku tiştekî kêmasî çê dibe ez nêrîna min e Pirtûk yani skanim terxim ez vên bira baş dema xwe bigire bêguman erê baş yani bira hekî dijî bimin wexta wê heyî bira dem bigire hengê te xwestî erê yani ez dibêjim kêmasî nene ku pirtûka te tune heta vê gavê ew ne kêmasiyek e tu tijî daweta dilê te tişiye mere ne tijî bi dilê mere hestê mere nekeli me nikane helbesta binivîse ji xwe bêguman hest yani me pir dîtî zulm û zor û neheqî û tav û zor û jiyana me di nav êşê de derbas bûye ji ber wer kelame tijeyê hundirê me tijeyê ew kel jî wextê ser dare dibe helbest û xwedavî derve rast e her bijî baş em helbestekî din jî gudar bikîn ew dibe ez bixwînim ji we rastî jî ez helbest dinivîsînim me hiç eva cara yekemîn ez dixwînim me qet hiç nexwendiye me nivîsandiye ama min nexwendiye ez ji we bo xatirê çavê tê reş dixwînim gelek spas ez gelek spas me ez dizanim ku tu naxwazî niha bernameyan de derkevî lê te ji min re got erê gelek spas Subhiye Can gelek spas her bijî ez ê ve bixwînim ji min re çi bihara rengîn ku li gul û kulûlkê bihara welatê min xwîn bibarî ji min re çi cejn û kêf û şad ku li gula min qêrîn û dayîk û baban be qêrîna dayîk û baban be ji min re çi ronî û şevaq ji min re çi şevên stêr vêketî ku ez binalim di zindana reş û tarî de ji min re çi xweşbûna bajarên xelkê ku ez li xerîbiyê bi hisret û nalîna welatê xwe bim ji min re çi pirzanebûna zimanê biyanî ku ez bi zimanê dayîka xwe naxivim û pê gêj û lal bim ji min re çi ola ereb û misilmana ku li şengala min gazî û hewara êzîdxanê be ji min re çi dewlemendiya meriv û hevalê min ku di mala min de tune bi xwarina zarokê min ji min re çi eşq û evîna xelkê ku li evîna min qedexe bî û li dilê min zivistan bî ji min re çi pakbûn û delalbûna lawikê qemer ku ew qemerê delal li dildarê min bî ji min re çi xweşbûna dunyayê ku baskê min ji kestî be û ez nikaribim lê bifirim û bigerim ji min re çi her bijî dest xweş hest xweş ket xweş destê min de ez a welat jî bixwînim fermo diyarî yani ez bixwînim welatê min ma tu dizanî bêka ez çiqa ji te hez dikim deka bide min destûrê ez te re bêjim eşq û heza xwe û jîn û jiyana xwe diyarê navê te bikim ez dilê xwe diyarî evîna te dikim ez gul û kulîlkê li ber paca xwe diyarî bihara te dikim ez eşq û şenga xwe diyarî cejna te dikim ez xewn û xeyalên xwe diyarî hêviya te dikim ez zimanê xwe diyarî hebûna te dikim ez rewş û xemla xwe diyarî ala te dikim ez ruh û canê xwe diyarî serxwebûna te dikim ez kenê xwe diyarî azadiya te dikim welatê min her bijî dest xweş rastî tu canî Subhiye Can tu hêjayî gelek dest xweş ket xweş tu kurdekî bi hestî ne keleca cara ew li dixwînim yani fasûleke pir baş e dest xweş
گوتنین تای داوی هگرم و جاد ام استرانه که جی روکن جی بیزن و هنک گوتنین سر نوروز جی بیزن صبح جان تو پیشی گوت ببوره گوتنین خواه بیجه گوتنین داوی اری از دیس دوباره دبیجم جشنه و همویا پیروز به حواله ما تماشا که جشنه وانجی پیروز به اجوا همویا گلک حز دکم از بانگ آمش دایی که کردار زارو که خور کردی با آخوین زمان ما هبونا می زمان ما بقدر امشي دقدن استیم دستو نگه دایی که خور برا زارو که خور کردی با آخوین و هبونا خور وندا نکن از گلک که خوش بوم دو دست کرم دیوانه خور شب باش خاطره و سرچاوی من از جی گلک که خوش بگو بشتر بوناته و سرکفتنه هبال وصف دريد بها سلاف بدم دبها سلاف كي بدم أبين خان وصف مرحبا جوارا قالك هتكارن هجم شغل باشن رای یوسف سرچاوی من يا هون شغل باشن قرب شو شو گلک سپاس کن هر بجی مالي أبرو ولا أجي تمو دايم حفتي جالك قدامي ميفاندرة داي كوخة و پر باشه بالي بالي پر باشه بله هون شغل باشن ام جی باشن لیا نه بردوامه دوی ام ایدی بچین سر میوان اندن سر شغل باش بنيرة خب بفرزة گلک سپاس صبح جان گلک سپاس و ایوار باش إيوار باس هتعبا سپاس روکن جان strana davi هم işte bizin başladı be. Tabii. Evin kannaha ez tıfazın strane Rambeje Nemir Hasan Zirek Bejim. تركبن كرو Ender Bejim. Böyle. Her baş. Tamam. Nesrin emro nevroz cano lelbi cecno piroze Nesrin emro nevroz cano lelbi cecno piroze Lüvelati merencin cano cejni geçti rüze Lüvelati merencin cano cejni geçti rüze Tefekehi nehati cano kalimoter buvaret Tefekehi nehati cano kalimoter buvaret نخوش کهتی مهاتی جانو واردی روجه شانوره نخوش کهتی مهاتی جانو واردی روجه شانوره بیشی روکن جان افجی strana gelek خوش بو براستی روکن شخواه ببو میوانی برنامه من
جار بچکی بحثا خواب که ین کو ندید نبلا بچکی در ناس بکن و گوتنی خوانی داوی بیجه روکنجان بله بابا نها هفکاری من کو بکارن یک و یک بسا امی رو پلیوانی یوتیوب جوسا وک رکلام داینن یک و یک کو بکارن کو نکارش پشت برنامه جبر کنها وشان زندی هیا دبکم دیگه نکن فرمو روکنجان بچکی گوتنی Evin Xan tuzani ez niha li Enqere beşdar dibim. Ez li Erzurumê me, Qereyazê me. Ez vay 10 sal li müzikê çê dikim. Ez ê heqasî bêjim. Başa Rukencan. Ez gelek spas dikim ku tu beşdarê bernamê bûyî û bi dengî xwanê xweş, gîtarên xwanê xweş digel hevalê xwe beşdar bûyî. Êvarekî xweş û Newroz pîroz be. Ez ji gelek spas dikim. Cejna hemûya ez pîroz dikim. Silav. Ez. Xatirê te gelek spas dikim ez. Serçavê min. Xatirê te. Serçavê min. Silav rêz. Evîn Xan rêz û silav serçava. Min ez her tim di rêyada me. Tu dîsa rêyadayê. Ez qas tariye li wir. Wala tariye ez qadbînim wek ecniya bibînim. Bereket te û li programa ve jî ez gelek keyfxweş bûm. Ez jî gelek keyfxweş bûm. Serçava. Tu başî çi sohbetek xweş e. Yekê Mehdî êca min digotin han malê digel saza xwe ku tu dir saz lê xê stranek jî ji me re bêjî ev çi ye? Qaîdê dengbêjiya berê. Dengê tazî ez ê ji te re bêjim ser. Dengê tazî jî xweş e. Okey. İremcan bi xêr hatî. İremcan deng tê. Bawarım pirsgirêk dicem İrem heye. Baş e. İrem deng tê. Baş e. Gelke Mehdî. Em bi te re berdewam bikin ez niha WhatsAppê de ji İrem re binivîsînim ka çi pirsgirêk heye. Tu çawayî başî li kûyî çi dikî? Ez gelek keyfxweş bûm û spasiya cenabê te dikim ji bo wî te ez layiq dîtim vê bernama şêrîn, rengîn û mêvanên aqedir yani li cem min gelek biqedirin. Min hemiya di vê platformê de dît serkeftin di karê te de ji te re divê min dilê te geş be û her tim ev şiyana vê xebata pîroz bi te re be Evîn Xan hemşeriya min ê delal. Tu zanî em hindek qisa serhedî me gotî milliyetçî ne. Milliyetçî welatê xwe ne yanî. Ji ber ku hemşeriya min jî ez kêfxweşim gelek rehetim jî. Ez gelek spas. Erhebî. Başim li Diyarbekirê me li ser karûbarim, ser xebatim ji bo meha Remezanê niha programên Remezanê amade dikim û wekî din hinek projeyên din hene ji proja Mehdî mêvan e ez bim qey reng wiha baştir e. Bir baştir e. Proja Mehdî mêvan e bi awekî bi dawî hat ji xwe yanî li gor ku me plana xwe dikir hewqa sabû û bajarên me yên Bakur ku xilas bûn proje jî temam bû lê bi coreyên û bi staylên dinê em ê dîsa berdewam kirin piştî Eydê û Remezanê jî programê me dê berdewam be Evîn Xan. Wekî din kar û xebat te çûn hatine xwedê rêkin te behsa malê kir lê belê mal bi destê min nakeve tu bawer xîr mikî yanî. Ne rûniştin û mal bi destê min nakeve ji ber liv û tevgerê. Yani min hewil da ku ez xwe bigîrme malê tevlê bername bim min ji te re nivîsî jî rîsalekî ji bo ku ez lêborî re xwe bazim gol heze te reng bînim. Erê Xwedê ja wa İrem Xan jî hat ew jî bi serçava hatiye. Stranbêja me ya hêja. Aha dengî hat.
پر باش ایرم جان بخیر هاتی دنگم ته اری دنگی تاتی دنگی ناو خیره مشتی دا بنچا دنگی ام باش جی باشیم گلک سپاس ایرم جان باشا كاكي مهدي ام وصابكن ام حموتا ناسكن برانيتا ناسكن اوي كوتا ناسكن وصاب تشاكي سر كارو خبرت خواجي تشيك با تكي يعني هني وك اوتوبيوغرافي تتخازي وك اري بيوغرافي مهدي مطلوب صالح 1982 لباجاري بدليسي نورشهر نورشي نجدايك بومه و اول سالا من بیستان نفرا گهاندنا کردی دامه جبهجریا رادیو بگیره همی نوعین یت پیشکش کاری و تاوی نوچگهانی یکو من کریه بله و اوه یعنی 2 سال داویه جیل سر وار تیوی از پروگرام خود مشینم و هر وصا بر پرسه وار تیوی ما کاروباری اداری دو مشینم و اكيد نجي وظيفه من هري خوش وها خو جوان دلاليه وك ايرم وانات بينم وبخلك دم ناس كرن يعني خبط بوي رنجي واكيد نهجر برسيار تاين قالك زحمتنا بنت تجمع برسيار كذا زحمت شما تجي قالك فرسين زحمة تجي شما هزنكم يعني تجي سربستي ميدانات ازبني كرك نه براستی وقت من گویی از بته بکاریته گلک شانازم و تشتکی تنی وصل تایبت هیا گویی هنده مجولی جی هر چند قصد بدارم پیوندی دیگیم او سخواشی میشه یعنی همو که گلک از بیشتر خدمت ادامه از آلیکاری از بکیم لی گلک از جیل سر سوزه خود گویی من ناسکنن لی تو یک جوانی گویی ایران دیسا چوب کت یک جوانی که تو سر سوزه خواه سر گودنین خواه سکنی او چتاکی پر گرینگه پر مزنه مروفان مزن دیگه تباسا خزبت کر او که جزیریه که تبیرم نظام جزیری جن هم لما تماشات کنم هندک دیدی خودی بکنده فسادیه واب که جزیری از تم جوارات بهم هندك جزيريه والي خا يعني جبركو از قالك جو حسكم ونابرا ما قالك خوشه البجم ددلي خوش منها هيلن مگو برا والجزيري ونهما تم دبيجن هما تم دبيجن يا خدمتكي وقت خدمتك هاجي ونينن إيجا قلتنا تا أوي مسألة أنا بيرامن يعني راستي ام همه جي خدمتکار هفن يعني مثلا تو بشاخکی از بشاخکی هنرمند بشاخکی وستران بشاخکی هر کس کاری خواهد که و خدمت تشتکید که خدمت هشمندیه کید که هشمندیه که کردواریت که بجا مجبورن لگور شرط و مرج و مجال خواهم خدمت هفدو بکنن و تمجید خدمت آوادا ما اگر چه مبقدجی از هر تم آماده ما مخوش تشتكي نداي قال لي انا مو ما تشتكيش كواز بجي از نا بمناجر امرا خبر ده بمرانا اري اوجي خود تجاري ما قصم مازنجي نكه يعني از بيت بجم جا مناجر جي كسا ياتي وان زيادتر خوا قرادكن کاز بفکرم از جرا بیجم کاتی چه بیجه اجاد ده روز چه مهک ده چه ده گوده نامیش نگوده دبی مال آغات چه جان خلام دشه نه ay والله براستی هیجان مهدیت تنجمن دیگه هی فهمید که کارش قز زحمت براستی ایران دنگ خواه که دنگ خواه از قربان دنگ تن نه ایران ها ایران هر ایران تتكبير رادبي هیچ فهم نکرد شما صادبه اوكي نه دنگ هيا دنگ متى ایران جان ایوه باشته لجار ناته دچه نه باشته دنگ من اري تجمرا واتساب دا نویسان دا گوتیا نظام چما وصاد بس باورم برسكريك دي انترنت لورا نكو لورا امبيج استوديو اري
باشه هیجا مهدی ام گوتنی دنی داوی بگیرن اجا دورم بچین سر ایران هنگی نکدیه بله قربان والله مامۆستا گوتنه من مهدیتیشم بە و از گلک سپاس ایرم خان یعنی تصادفک باش بود دیت ناتجی از نه که تصادف پشمونی نه من بزانستی و آنی با هم که بهلم چکش خواره بابا اجی گلک کیف خوش بود ایران تو زانی یک جوان کسانه کو 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 پاشروج دا یعنی کو من ben پاشروج یعنی پاشروج یعنی gelecek ha. پیش روش او باشه نه روش نه پیش روش او آها دیجان ها چند کسل تماشات کرد از ایدعات کم کو پاشروجا کا پاشروجا پیشروجا قبل او پولمیکه کی هم وکر از من پاشروج باشه روش نه باشه روش یعنی باش تمایه باش وا تمایه وا واه وصايا نه يعني والله نه وصايا دا خویانی که کتب بلیسی از تاتوانی مهم جدان حیران ام هن بجاری اما هنی از ایدعات کم ایکول ماجی تماشات کی قبل بیجن پاشروجا یا پیشروجا پاشروجا از بنی یعنی اف روجا کو ام تدانه و پاشی ده چبه پاشی او مسئله نه مسئله ده باشه از در اشترات باز شک بومه بجیم هنگی تو نچوی بسکنه داخوازی ای هاتی دو بیجه بلا مهدی کلامک بیجه کی ده بجه از نا بیجیم میرزا آکار میرزا سلاوال که میرزا که بلا و بجه یکی از جی بجه سوست از تنه داخوازی بینه را دینم جه لیست زوری ناکم ای بخوده تو زانی چه بکه تو ایرم خان اون دست پی بکن صحبت اخوا اما ناف برکی بدنا من حتی از خواه باوجه من مالی خواه تکویز بکم او چه غزیت داوی دا درخینم داوید نه ساعت 12 یک دو ایجا دوزده یک کتم بینی ده باشه باشه هنگه ایرم نکتیه براستی جی ام بچن سر ویش برکو برسکره کی وی هیا نتیجه احوالا کت شرف کت چو دیسا تو مانه گله ای باشه نه میوان من رزه دهنن بله کو گود نکیته نبه ام وقتی تجی نگیرم گلک سپاس دکم جبو تفلی بونا اوها جواتا کی رنگین تو زانی تنه هیویه کی من هیا و تنه داخازه کی من هیا کو اف میوانن اوها رنگین کو تا آماده کردی هر یک لعرده کی انها به هوای ب لسر اینترنت کو توان گینی هف روشه کی اوها به آزادی روبرو د جواتا کی گرم و گرم دا دیتنا وان همیانه کو امرونین و تو مدراتوری کی و برنامه کی چکی هیویا من اوک و ام قمچک گارس لتمام جهان بلا بونه روجك بآزادي ورنا جم هف ووان هف ديتنين وهاي بواتا بمعنى ام روبرو بكن دنگي هفدو ها جنيز و صعب بكن وي گرماهي هفدو جنيز و صعب بكن نكل سر مال پرا هيفيا من اف و از باورم اف خواستكو اف داخازو اف اراده کو ملت مدنیشان در روژه پیک بینه از جی باورم دوید تجاری جی هیوی و داخوازی وندان نبه براستی از جی همو گوتنین دیگر همو گوتنین تر و گلک سپاس کم لی جبیر نکه امی برنامه کی تایبت سرتا چپکن دیگر ساز و هنرین ته ام بیجن شانازم ایرم ده چه دیکه ده شادم ادویجم خیلی گنده وان زده برف باریه اینترنت اوینی نه نلچ از گلک سپاس کم او براستی سرچاوه جی من بابا رزو از سلاف بود دمرا به دا ویوانم موسا راحت موسا همات خوازم حنکم بکیمش برکوت موسا مروبکی موسا راحت و براستی تگشتی و زیرکی و چی بیش میدی او گلک سپاس قربان تو هر هبی سرچاوه من هم رزو سلافین خواه پیشکش جنابت ده و یت گهداروان و تماشوان انتد کم رزو سلاف گلک سرچاوه من سپاس کم شبکی دمات خوش خوش شبات خوش و دروژن آزاد ده ایشالله به هفدیتنا و به هیویا ایدار هفدیتنا کی دی سرچاوه من گلک سپاس کم هر بیشی سرکفتن
Bəli, niha car mêvanê min mamê min heye û yarîn dengê xwe vekin. Dengê xwe vekin. Mamu can dengê xwe vekin. Merhaba, dengimin te? Dengê te tê Ferayê can lê bawan da pirsgirêkê heye. Baş e em xêratin te bikin. Ferayê can xêr hatî. Merhaba, nava xêrê dabî. Çawayî? Can spas dikim. Tu çawayet başê? Bi rastî ez başim lê wisa çekî hinek wisa stres çê dibe hinek mêvanê min de wisa pirsgirêkî înternetê çê dibe û filan û bêvan lê dîsa jî xweş derbas bez xwe gelek kêfxweşim û hêvdarim û bînerê Yani jî Brasi dema online ve ne ve carna problemin ve şekli derdikeve li bername gelek xweş berdevam dike. Serkeftin. gelek spas bikim Ferayê can. Ez Feray li ser Feray hinek tiştan bêjim ca îdî ez ê bihêlim ji wî re bila û gotinên xwe li ser xwe bêje. Em her du jî tetwanîne û em bi malbatî gelek nêzîkî hevin hevdû nas dikin bapîrê min û babê cenaba Ferayê hevdû nas dikin û ez û Ferayê heta pola pêncemîn bi hev rabûne. Eca dûr e em wisa ji hev dûr ketine. Lê dîsa jî piştê çend salan me hevdû dît û me pehevra peywendî danî. Ferayê mamosteya li Amedê wek karê mamostetî dike lê ji bilê jî endama rêveberiya vexfa Mezopotamiye ye û karekî gelek xweş dikin li ser zimanê Kurdî bi taybet. Lewra em ji wî êdî bihîzin ka çi kar dikin, çi kirine wê çi bikin bermo Ferayê can. Spas dikim Evincan. Ez peşî beriya her tiştê li malbata çarpel medyayê mêvanên teyindin û li bîneran silavan dikim. Spas dikim. Tu bêjî ez ewil behsa karûbarên wexfê bikim. Nefsa ye? Belê fermo. Tamam. Niha wexfa Mezopotamyayê 2013 da ava bû û endam û avakarên wexfê ji rewşenbîran bigirin heta karsal, hunermend, siyasetmedar, akademisyen û ji derdoreke fireh û rengîn. Belê. Armanca wexfê zanîngeheke bi Kurdî, pir zimanî û pir çandî ava kirin bû. Li heta 2015 jî di vê warê de gelek xebat hat kirin. Lê mixabin piştî têkçûna û pêvajoya aştiyê û ji ber atmosfera siyasîya xirab wexfê jî ji vê nesîbê xwe girt. Yani ew biryar wisa di cîda van. Lê weqif dîsa jî karûbarên xwe li ser karîbarên wexfê li ser çand û ziman û folklora Kurdî berdewam dike. Weqif ji hemû partiyên siyasî re di heman mesafeyê de ye. Yani siyasî tek lê karê xwe karê zimanî nake. Bi tu şeklî. Belê. Înca weqif karên wexfê kolektifin. Yani bi şeklê komxebatan da çê dibe. Ev kom jî komxebat jî teqriben yani nizkî 21 kesan. 21 kesan pek de. Ji her çar parçayan û ji diasporayê kesên ku li ser yani bi xebatên xwe zimanê Kurdî tene naskirin. Pispor û zimanzan wekî kek Reşo Zilan, Mamoste Mustafa Aydoğan, Zana Farqînî, Sami Tan û gelek hêjayên din di van xebatan da cî digirin û van xebatan dimeşînin. û weqif li ser standardkirina zimanê nivîskiya kurmancî jî gelek xebatan dike. Wekî Mamoste Zana Farqînî di pirtûkekî wê heye di wê bi navê lêker û rastnivîsîna wan da jî dibêje ku sê stûnên bingehîn yê
mesela zamanı nivîskiyê standart hene. Yek ji wan alfabe ye û duyemên rêzman e sêyem jî ferheng e. İşte dema mirov di vî çerçevê de mêze dike, rastî jî weqif gelek kar û barên giran dike di vê warê de. Yani warê standartkirina zimanê Kurdî de. Mesela yek ji van xebatan rebera rastnivîsînê ye ku rebera rastnivîsînê yani Tirkiya wî çi digotin îmla kuralları. Heta hate çapkirin bi salan li ser vê xebat hat kirin. Pişre hate çapkirin. Armanca vê pirtûkê jî nivîsîna kurmancî birêk û pêk, fambar, sererast tir û zelatir kirin bû û li ber tevlîheviyê girtine. Xebata mesela duyemên o jî gelek xebatekî giring e. Ferhenga rastnivîsînê ye. Ew jî eva 5 sale xebat li ser wê berdewam dike. Ji bo vê ferhengê jî ferhenga rastnivîsînê jî ji 6 herêman peyvên kurmancî yani varyantên peyvên kurmancî hatin berhevkirin. Yani bêjin mesela her herêmê ji bo peyvekî tiştekî cuda dibêjin. Mesela goz, yekî goz dibêje herêmekî, herêmekî din de gûz dibêje. Herêma me tatwanê de tu dizanî ku em jî gûz dibêjin. Yekê din de gîz dibêjin. Mesela kosî, em bêjin kusî, küsî, kîsî bi vê şeklê. Yani herkes bi hewayekî dibêje. û herkes li gor xwe bikartîne. Ev jî hinek tevlihevî çêdike bi rastî nivîsînê de ew divê standardekî hebe. Wekî hemû milletan, wekî zimanê hemû milletan em bêje. İşte weqif tê van peyvan mesela li gorî işte dengnasiya peyvê em bêjin dengnasiyê û manenasiyê morfolojiya wî rêzman û li gor binyadnasiya wî yani li gor etimolojiya wî li serê yani ser van peyvan nîqaş tên kirin li gor van pîvanan û tê nîqaş kirin û biryara peyva sereke tê dayîn. Dema peyva sereke tê hilbijartin. Înca peyvên din li berê têne rêzkirin. û di nivîsînê de bi vê şeklê înca standartekî hêdî standartekî mirov bi dest dixe. Xebatekî bi vê şeklê 5 sale devam dike û hê jî xebat serê tên kirin. Xebatên giringin bi rastî. Giringin can Feray can bibûre çima giringe em bêjin wisa em qala bakur dikin em bêjin wisa gelek tiştek çûye lê ku ez wisa kêfxweş bim ku wisa di aliyekî ve de jî endam pir kêm jî bin dîsa tiştekî tê alternatîvekî din heye ku başa astengî ji bo we dernakeve. Yani naha ji bo wê em dibêjin çi qas mümkün mertebe em yani siyasetê re em dûr bisekinin siyasetê hindekî mesafe navberê de hebe ew baş e yani tabii anaha wisa em karê xwe dikin ve karên zimanî dikin bi şeklekî. Astengî te got mesela zanîngehkî armanc zanîngeh bû lê mixabin ew ji ber atmosfera siyasî ew wisa cîdama ew tiştekî negatif bî mesela. Ana xebat didome ka heya ku derê biçe tabii mirov nizane. Taybet gazî te kir ez zanim ku gelek endamên din jî hêjanin lê min xwest ku tu bê li ser navê Baxfê ku çiqas giring e karekî pir bi rastî jî pîroz e zêrîn e kedekî pir baş e ez gelek we pîroz dikim û spas dikim ku hûn wisa karekî baş dikin bi rastî. Gelek sabî. Gelek sabî ev can spas dikim û ji xênê van gelek kar û barên din jî hene bi rastî. Mesela ez xwazim dekî qalawan jî bikim ku dema me hebe. Dema me pir kêm maye Feray can ji xwazê te gazî wisa taybetî jî ez bikim mêvan. Dixwazî li wir ev wisa bêhîn firehî serkarên we ez gelek dixwazim bihîzim û ez dixwazim bîner jî bihîzin bizanin. Bikarî ji ber ku îrem dikeve tê ez dixwazim wisa îrem hêj nekevem bigirin Feray can ku tu bikarî kurtasî tiştan bê jî lê bi rastî jî ez dixwazim te bikim mêvan carekî din.
Beyin Fermi. Ez yani jiber bernameya tenê rengîn û bi wesileya Nevrozê ez dixwazim tiştekî yani agahiyekî jî bidim. Ew jî wexfê seteka pirtûkên dersê çap kir. Ew pirtûk ji bo perwerdehiya dibistanan û ji bo lîsansa bilind û ji bo kursên taybet û ji bo xebatên takyekesî ye. Niha setekî hatiye çapkirin. Di wî setê de du pirtûk hene. Yek pirtûka xebatê ye, yek jî pirtûka dersê ye. û her dukan de jî metnên ku tê de hene mirov dikare biriya telefonê jî bi rehetî guhdarî jî bike. Ez jî xeberekî xweş bîm got ez gelek nûçeyekî bi rastî jî gelek xweş. Spas dikim. Divê mirov bi rastî jî van derfetan bikarbîne ez gelek we pîroz dikim. Wek min gotî ez dîsa dubare sêbare çarbare bikim Feraycan ez dixwazim xebatê me bişopînim û ez dixwazim we bikim mêvan ku em bêhên firehî li ser xebatê me baxin pir giring e bi taybet ciyekê wek Bakurê. Gelek sağ spas dikim. Feraycan hayş xabe em îş hadise baxin em ê havînê jî hev bibînin. Gelek sağ Nevruz pîroz be. Ez di vê navberê de dixwazim Nevroz yani Nevroz gerçi Nevroz di rojhata navîn da di warê Nevroz de gelek bawerî hene, gelek tişt hene. Êdî ez nakeve wan tiştan êdî ez dirêj nekim. Ez ji bo Kurdan Nevroz ji bo Kurdan ne ten ez dixwazim bibêjim ne tenê di maneya roja nû de ye li dijî zulmê bindestiyê sembola berxwedanê serxwebûn û azadiyê û vejînê û berra jî ya roja nû ye û Nevroz tirsa deheqan ji ber wekî tirsa deheqan e û hêviya gelan e jî. Ez li vir Nevroza tevahiya gelê Kurd Kurd pîroz dikim û hêvî dikim gelek Kurd û gelên bindest ji dehaqên xwe demekî zûtir de rizgar bibin. Ez spas dikim ji bo vê bernameya te rengîn û taybet. Gelek sağ bin. Şev baş. Tu canî Feraycan. Spas dikim. Dem baş, şev baş. Şev baş. Kurban. Gelek spas. Gerçi İrem neçe ciyekî nekeve. Evin falan evar baş. Evar baş çava İrem. Gerçi çi bu İrem? Usa internette de çi bu? Valla nıza pırs gerek çe bu mi taze çekerle. Nezeri. Yani var mı nezer mi deket? Na. İrem can bixêr hatî? Navxêrê da ben spas dikim. Çawa iyi başî? Valla başım spas dikim. Wî çan başım. Em jî başên gelek spas dikim û spas dikim ku tu ji beşdarî vî bernameyê tu gelek hêjayî tu keçekî gelek hêjayî. İrem can, gotinên te ser Nevrozê dixwazî tiştek bêjî yan hema yekser dixwazî stran bêjî hingê neketî. Em pêşî strana bêjim paşê. Benekî kelecanam dermez be. Baş. Fermo. Ay canım, diyecek kelecana mı ne? Seri da stranekî bêjim var. Tamam. Eman 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 تقول الكعبة زيارتي eman eman salu zaman eman eman تقول الكعبة زيارتي eman eman salu zaman eman eman من تديتون دعوتي eman eman salu zaman eman eman شب چومات دی هوتلو
Ezra nazem kenge te xawtelo Khani buye zindan te daranazem Te seher kir nalim tevtelo Aydın 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 dilime Aydın 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 dilime Aydın 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 dilime Aydın 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 emrime Havas Gelek spas İrem Can. Kelejaniye de çu. Kelejaniye de çu. Hadi şu Tu çitke çavayı dün halikü tu mali vane. Naz مخابن وانینم از نهای اسکیشهیر مهی Aha. درا دبستانی دخونم می بردمام دک Erili dedi ve roji dest bir biketuna çi valla. روژی ازی یکی روژی یعنی جدودی روژی ازی هر موانب Aha. Yani o beli, da koyar. sam, beli. یکی شنی نه ساده کویا Fem kir. Tu cani. İrem Can em zeyde vakti te negirin. Straneki jî bêje başe û em Tamam. rastî ez dengê te gelek hez dikim. Tu bixwe jî dizanî. Em gelek kes henin ku em dengê te gudarî dikin. Fermo. û gotnên xwanê dawî dûra bêje. Car em xatir ji te bixwest. Fermo. Tamam. از نوروز و همون گیا پیروز دکم نوروز همی کرده پیروز دکم باشه روز اکاتیجی و آشتی و آزادی کردار هموی دخوازم از اوی سترانجی و همون کارا دبیجم Her bêjî. Fermo. Zegula u sari çiçek elmaya Zegula u sari çiçek elmaya Bebu geçolano torevaneno Bebu geçolano torevaneno Kayme kena vayre derdo belaya Kayme kena vayre derdo belaya Ez hetan veş bine tore kaleno Hem kaleno hem ber benin aleno Her bêjî İrem Can. Ez gelek kêf xweş bûm ku tu dîsa heşdar bûyî ji xwe tu bivûyî mêvanê me. İrem Can ez tiştekî xwe ji te dixwazim gava ku tu dixwazî gava ku te got evîn min tiştên nû çêkiriye projeyên nû çêkiriye min klîbên nû çêkiriye ez dîsa dixwazim tekîldarî te re bikim tu ser serê minî û ez dixwazim te dîsa bikim mêvan her çend ku tiştên nû çêdibin ji min re bêje baş e Tamam baş ez bejim Kurban. Gelek spas İrem Can. Te maç dikim. Tamam ez Eyvar baş. baş eyvar baş Her bêjî. Şabaş. Şabaş Denk. Bixêr hatî. Denk heye. Denk heye. Bixêr hatî çay. Spas dikim, silav rêza vîn xan, çawanin baş in. Ez başım. Gelek spas. Hêvîdarim tu jî başî. Ez xwe bêjim bînerên hêja. Ez qendîl nîzikê barim 13-14-15 salan astim. Berê wisa de. û ez wiha jî bêjim mamosteya min e.
باور بکن د مجار زمانه دا دیروکه دا چانده دا گاوا که است که ما تنگاسی از هرتم پیوندی دیگر قندیل دیکم آقاس کمرو وکی براستی جی از چا بیجم وصا تجیه وصا کت دا وصا کار دکه نه yani بفره دویتو بفری براستی تو مروکی وصایی قندیل جان از گلک که خوش من براستی از زن که تو برنامه اندازی زوبزو بیشتر نبی آغاز مجولی گلک تشتان مجولی گلک سپاس کم و یک جارت تنجی بخیرات زۆر سپاس ئەڤین خان سلااو ڕێز ji بۆ و تەماشەوانên هێژە هێویدارم هەمیشە هەر تەندروست و دڵشاد بژین جەژنە نەورۆز و سەرساڵە 2722 کوردی لەگەلی مەیە کورد و هەموو کوردستانیان پیرۆز بە هێویدارم ساڵا تێ ji ساڵێن بۆری باشتر و ساڵێکی تژی ئاشتی و سەرکەوتن بەش بۆ گەلێمە هر بیجی قندیل جان ها ام پرس سر نوروز بکن از زانم که تو دیروکا نوروز زانیم چه نوروز ناز بکن لگورتا والله نظام دەما مەژی چ قاسە دیرۆکێکی وسا کوور و هور چەند دقەیەکی دا بەرێ بەرنامە من دەگوت ینی چاوا مژارێکی وسا چەند دقەیەکە دا ئەزە چ بەحەز بکەم ینی تشتكي وهاي از ميوانين خراج بيجم نها برنامج زندية براستي جي من قالك ببيلاني تشكر بوا بيجن فيغا في اف في ساعتي اف في خلاكي اف لي برنامج زندية هناك دي انترنت واندا برسكراك تشيد با هناك تين نكارن تي كيفن از لي بورين جي ميوانين خاط خازم كو بالي من پیلانی جوان شان بگوت و وها به لگو هراندن چید به هیدارم کو میوان منن کو باشتوارن بلا صبر ببن و نچن جیگی امیوان بکم میوان لی از دخوازم کتو گودنین خوا برفلهی بیجی فرمو زۆر سپاس جەژنە نەورۆز هەڵبەتە خەنجی کورد لەگەلێک میلەتێن دەردۆرە مەژی ئەو جەژن پیرۆز دەکەن دخوازن لێ خودی دەرکەبن هەرێکی بە ڕەنگێکی نەورۆز هەڵبەتە ئێرۆ ئەم دەبێژین نەورۆز بەگەلێک ڕەنگێنتن یان بەگەلێک ناوێنتنژی نابێوێ هاتیە دسومەریدا وەکە زەگموک یانژی زەگماک ناپێوێ هاتیە و دهەمان دەستپێکا بوهارێدایە دیسان تێ هەڵبەتە ئەم پاشی بەرن سەر ئەو لەسەر ساڵنامەیە سومەری و دەستپێکە بەهارێدا دەست پێ دەکە وەکە جەژنە زەگموک یانژی زەگمەک هاتیە دزمانە پەهلەوانیدا وەکە نوکڕۆژ یان نوکڕۆچ هاتیە ئاوێستادا وەکو ناوەکە ڕۆچ هاتیە و هاتی بەگەلێک ڕەنگێندژی حتا ئیرۆ ئەم دەبێژین نەورۆز گەلێکی گرینگەش بۆ مە یعنی بە ئاوایەکی زانستی بە ئاوایەکی ئەکادیمی لێکۆڵینێکی هور لەسەر نرخێن خۆ خودی دەرکەبێت بۆ مە جێیەک دڵخۆشیەک و کوردستان یانژی بە منطقە دیرۆکی زاگرۆس و تۆڕۆس و بەرژێرە وێژی و میزۆپۆتامیایە مەزنە شارستانی خۆشبەختانە لە وڵات ئێمە دەرکەتێ و بەڵاوی دنیایە بووە هەم لە گۆڕی زانستیان ئارکۆلۆژی دوارێن هەتا چاندی و میتۆلۆژی و دوارێن زمان و ئەتیمۆلۆژیدا لۆما گەلێکی گرینگە دەمە ئەم بەحسە نرخێکی خۆیە دیرۆکی دەکەین بەگەڕین ژێدەرکاوێ یانشی چاوکانیاوێ نەورۆژی یەک ژوان نرخێنمەیەن دیرۆکیە جەژنێ هەری کەڤنارە لەسەر ئاستا جیهانێ شتێن و حتانە هاژی هاتیە بەحەزکردن دسۆمەریدا دەما سۆمەریاندا هەڵبەتە دیرۆکێکی 5 بۆ 6,000 ساڵ بەرێنەها ئەمێ وەکە گەلێکی گرینگە ئەم وەکە ڕێفەرانسێکی وەکە ژێدەرێک وەکە چاوکانێکی میناک بگرین ji بۆ مەیە کورد دەما بەحسە ئەم نرخێکی کەڤن دکەین
gelekî girîng e em vegerên jê derkevê ji bo ku rastiya wê bizanîn çi ye yanî xencî hinek efsane û çîrok û hinek tiştên ku em dibîsîn yanî hatiye bi dirêjeheyî salan kat bi çavekî zanistî em lê binêrên Newroz çi ye yan jî çawa ye. Dema em behsa Sumeriyan dikin wekû jê derk û yan jî rê Fransekî ev naye wataye ku berî Sumerî jî şaristanî bi rengekî din dwarê arkeolojî de nebûye. Em eger mînak bigirîn girê mirazan yan jî girê navokê yan jî girê xirabereşkê dibêjin dîroka wî zêdetirî 10,000 sal berê zayînê ye. Em heta herêma Urfa biçîn dibînîn 15 kilometr xwarî Urfa mesela girê mirazan heye. 63 kilometr nêzî 63 kilometr 62 kilometr dûrî Roşelatê Urfa girê Qereşan heye ku nihayê lêkolîn tê serkirin. Derdorê wê girê Kevran heye ku bi Tirkî dibêjin Taşlî. Girê Sefer heye yan jî girê Hamzan heye. Dîroka wan jî dîsan digere 10,000 sal berê zayînê. Em wirdartir biçîn li herêma wêra şeher. Li wir gundê Dêrîn yan jî Dêran heye. Dîroka wî dîsan 10,000 sal berî zayînê. Hesenkêf heye dîsa. Em werîn başûrê Kurdistan Kela Hewlêr heye. Dîroka wî dîsan digere 10,000 sal berê zayînê. Çermo heye. Gundê Bêstansûr heye ku arkeologên ku lêkolîn kirine dibêjin yekemîn gund e li ser astê cîhanê ku çandînî lê hatiye kirin. Ev jî nêzî 10,000 sal berê. Gundê Bêstansûr dikeve herêma Şarezûr li herêma Silêmaniyê. Ji hemû jî balkêştir şikefta şaneder heye ku cihê mirovên yardertal bûye. Nêz wê gundekê gundê Zeviya Çemê heye. Ev jî dîsan dîroka xwe digihîne nêzî 10,000 sal berê zayînê. Heta zemînnasê navdarê cîhanî zanaya cîhanî Ralif Swalkî dibêje tilê xwe destê xwe dirêj dike ji bo şikefta Sumerî dibêje kevintirîn û girîngtirîn û zengîntirîn arşîfa mirovayetiyê di vê şikeftê de ye. Gotina xwe dewam dike dibêje arşîv dibêje şaristaniyê hemû mirovayetiyê ji derê vê şikeftê derketiye. Ev zanayên cîhanî wisa dibêjin. Yanî mebesta min çi ye? Dema em behsa nirxên xwe dikin gerek em kûrtir biçîn. Bi çavekî zanistî binêrin ka gelo nirxê me digêje ku der. Dema ez behsa Sumerî dikim wekû jê derk mebesta min ji bo bêfêm kirin. Yanî dema behsa Sumerî dikin em diwarê jiyarî behez dikin. Diwarê şaristanî de behez dikin. Di Sumerî de Hewlêr helbete yek ji navendên herî mezin navendekî mezin bûye di dema Someriyan de ku her du xwedawendên Înenna û Demûs li Hewlêrê bûye. Paşî wekû dema dewleta Aşûrî jî çêdibe. Êdî ew Demûs yan jî Estar paş ku dibe Eştar dîsan weke xwedawenda xwe qebûl dikin. Di efsaneya Sumerî de dibêje Demûz ku paşî bûye Temûz jî nav jî wekî navê me hêkî maye. Dibêje 6 meh winda dibe. Lê di 21 bi sala îro bi mentiqa îro yanî bi salnameya mîladî bêje 21 sê yanî di destpêka buharê de carekî din Demûz tê vejîn tê jiyan. Loma navê wê rojê jî kirine Zegmak yan jî Zegmûk. Jî ew peyv di zimanê Kurdî de xweşbextane hermaye em ew dibêjin zimanê Zikmakî dibêjin. Dîsan vejîn yan ji dayîkbûn yan hatinê. Loma besta min çi ye? Newroz wekû me behs kir gelek mîletên derdorê me jî lê xwedî derdikevin lê ji ber ku derdorê me yanî welatên din yanî welat mîletên derdorê me belê xwedî derdikevin yan jî dixwazin lê sahebdariyekî bikin. Lê tiştekî dilxweş bo me ew e ku ji ber ku tiştekî zanistî berdestê wan net zêdetir mijarekî efsane çîrokekî serpêhatiyekî girine dest. Yek ji wan jî ketiye mijara me ew jî çi ye? Meseleya kawe û kaweyê hesinger û dehak û nizam çîrokekî wisa heye. Helbet ew çîrok zêdetir
در شاهنامەیە فردەوسیدا فردەوسی و دەما سولتان محمودی خەزنەویدا بووە ئەو چیرۆک شاهنامەی خۆدا بە ئەوەیەکی چیرۆکی ژمە ڕاگۆتیە چیرۆکێکە سەرپێهاتیەکە ئەفسانەیەکە ئەم کاوەی هەسنگەرژی وەکە هەر ئەفسانەیەکی دن ئینسان ئەم نایە بێواتایە ئەم ئەو تشبێ نرخ بکەین یاژی بێواتا بکەین لێ مژارە نەورۆز مژارێکی زانستیە مژارێکی فەلەکیە مژارێکی دیرۆکیە ینی مەزنترە ژە ئەمێ بێژین بەسەر سەرپێهاتیەکی لە گوندێکی نزانم هەسنگەرێکی ینی مژار ژبێ گەلێکی مەزنترە ئەس دخوازم دوارێ زانستداژی ئاماژە بدەم ینی تاف یانژی سۆرانی ئەم دەبێژین خۆر و ساڵنامە هەف ئاز دەبن باشە هەف ئاز دەبن دتەوەرێن لارگۆشە یەن دەمهێڵا سفر و لارگۆشەیە سفر و دەمهێڵا سفردا کو دگەیژە ئاستا کەلویە کاوەر ینی چ ینی دەستپێکا بۆ هەرێدا دەوێت دەمێدا یانژی 21 بە ساڵا میلادی 21 سێ شەب و ڕۆژ دەبن 12 ساعت بە 12 ساعت ینی شەب و ڕۆژ هەف ئاز دەبن ئەف دوارێ زانستیدا لۆمە ئەو مژارە کاوە فیردەوسی یانژی بە ئەنقەز وساکریە یانژی بە شاشی وساکریە بە هەردوو ئالیژی نەڕاستە ئەوژی چییە چیرۆک وسایەک و پاشایەکە بووە دوومار لەسەر ملێ ڕاست و چەپ بووە ڕۆژانە دەخوازە خواردنە سەر ئینسان کردیە و کەسێک ناوی کاوە بێڕاویە چەکوچ دەسەری ماردایە مار کوشتێ وێدی ئەفسانێکی وسا هەیە لێ کە ئەم بچاوێکی میتۆلۆژی و دیرۆکی کە ئەم لێ هور ببن کە بزانین ئەو مەسەلەیە مار چییە یعنی ئەس دخوازم ئەگەر دەم هەبەش بۆ تەماشەبانشی ئەمی هەنێکی باسی ئەو مژار بکەین بەڕاستیش سۆمەریدا هەڵبەتە ئەم دەمان بەحسا سۆمەریژی دەکەین حتا ئیرۆ گەرەک ئەم بەحسا فەلسەفە یانژی ئۆل ڕێبازە مێهر و مێترایی بکەین ژبەرک و تشتێک و مە بە دیرۆکە کە من گرێ دەدا بەڕاستیژی فەلسەفەیە میترایزمە یانژی فکر و ڕێبازە میترایزمەیە یەکژی پیرۆزۆرێن میترایزمێژی دیسان مارە ددەما سومەریاندا مار هەڵبەتە بەری سومەریان لێمە خابن بەری سومەری تشتێن وەکو بەڵگە وەکە شێنبەر بەردەستێمەنین لۆمە ئەم سومەری وەکە چافکانی وشتێ دەرک بگرن ئەگەر ئەم داستانێک گلگامێش بەلکی گەلێک کەسێن هێژاژی ئەو داستان خوێندە بن هەڵبەتە گەلگامێش ئەم دەبێژین گلگامێش لێ وەکە سومەریدا زمانی سومەری زمانێکی سامبولیکە سومەریدا دی گیش گین ماشە لێ بە گۆڕی ئەو سومەری ناسان مەکە گلگامێش ئەو داستان بەحەز دکەن داستانە گلگامێشێدا هەڵبەتە ئەو داستانە گلگامێشی سێ چار خۆناغە دەما سۆمەریدا هەیە دەما ئەکەدیە بابلی هەرێکی بەڕەنگێکی بەحەزکردنە لێ تشتێک و زێدەتر بەرچاوە ئەوەکو گلگامێش جاو چیرۆک درو درێژ ئەمێ زێدە نەسن سەر داستانە گلگامێش Ez dikarim heta sivê gudarî te bikim ji ber ku ez dizanim ku tu nekusa ji ber tiştan dibêjî tu te lêkolîn kiriye te ket daye tu van tiştan yani ez van tiştan gavaş te dibihîzim ez dibêjim baş e ku tu van tiştan bêjî ku ez fêr dibim em heta sivê dikarin gudarî te bikim ez naxwazim qut bikim mêvanê min gelek henin em îro ser Newrozê baxfin Qendîlcan lê ez dixwazim ku tu bibî mêvan em ser van hemû tiştan bisekinin ji ber ku divê bînerên men jî van hemû tiştan bi rastî fêr bibin ji ber ku ez zanim ku tu rastiya wan bînî fermo سپاس دکەم di dastana Gilgameş û Enkidu'da behsa ew mar dike ku Gilgameş diçe ew şev dibe ew gîhayê nemirî dixwaze Enkidu dimire Gilgameş jî dixwaze nemirî bidezmîne saxî tendurustî ku ji bo ku nemire diçe ew gîha tîne li ser kenarê ew bîr şev dibe li kenarê bîr yan rexê bîrê da tîne diçe xwar av bixwe heta vexwe heta dertê dibîne marekî ew gîha dibe mara nemiriyê ku bi zimanê kevin dibêjin cavîdanî yan jî yavîdanî mebesta min çi bû li ser ew mijara mar
سامبولا تەندروستی و ساغی و سەلامەتی بووە حتا ددەما فیرعونیان دانژی لە وڵاتی میسرێ کو هەمزەمان بوونە دەگەل سومەریان هەم گەلێک لەسەر کەبر و هەرکۆلی نێوان ژی دەبینین سەرێ شاهێوان مەزنێوان سەرێ کۆمیوان کۆمی مارێک بووە ji ber ku bawerê wan jî benemrî hebûye heta ku di Tewratê de jî bi hez dike û di Qur'anê de jî bi hez dike meseleya Musa ku gopalê xwe dabêje ew sah sihr û cadûyî û pîsiyek ku heye ew gopal dibe marêk û pîsî paqij dike mar yek ji pîrozberiyên me yê mîtrayî ye mar sembolîzeya saxî û tenduristiyê bûye heta niha jî li Mêrdîn ke ku em dibêjin bajarê mar şahmaran li wir heye şahmaran jî dîsan her di çîroka şahmaran naxwazim dirêj bikim dîsan jî şahmaran dibe sedema ku tenduristî û saxî û selametî heta niha kesên ku çûbûne laliş jî dibînin li wir resmê mar heye tu di ser deriyê lalişê heta û ketiye warê zimanê kurdî jî niha em dibêjin nexweş newsa ji bo kesek nexweş be lê kevin bawekalê me ne digotin nexweş digotin filan kes bêmar e yan jî yanî bêsihet e bêtendurust e bêmar e ku niha fariz bêjin bîmar ji bo îlac ew peyva erebî îlac digotin filan kes têmar bike yanî têda çareser bike sax û selametî bike ji nexweşxane gotine cê îlac ra gotine maristan yan jî bêmaristan yan jî nexweşxane heta niha jî Stenbola tenduristî jî di cîhanê de tu zanî her dîsa marek e loma mebesta min çi bû li ser van tiştên ku li ser mar min hemû girêdayê hevin ew mijara ku Fîrdewsî behez dike li ser ew kevirên kolandî ku serê ku wêneyên dû mar heye ew mar li ser milê çep û rastê sandala ne li ser şanê paşayekî yanî li ser sandalê wê bûye ji ber ku paşayan me dîmeke xwe me bihêz û xurt û sax û tendurist û mayînde nîşan bidin serê mar li ser destên kursî bûye yan jî ev sandal ew textê ku li ser rûniştî yan jî li ser milê wî bûye dibe ku kaweyek hebû be yanî ev jî efsaneyek e dibe ku kaweyek hebû be 1000 2000 3000 sal yan li dêr li gundekî li derekî li cihekî efsaneyekî wisa be dibe ku nebû be jî yanî her rastî wî jî nebû be lê mijara kawe û zuhak û nizanim evan tiştan ew tenê Fîrdewsî behez kiriye di şahnameyê xwe de weke çîrok bi awayê şeirî jî dibêje yanî tu bingehekî zanistî nîne tu hemû dîrok bigere di mijara Newrozê tiştek nîne behsa mijarekî ew efsaneyê kawe yan jî dihak û van tiştan bike xêncî ew efsaneyê ku ew nivîskarê Farsî behez kiriye heta fariz bixwe jî fariz baweriyên fariz bawerê wan bi zêdetir be ew nîne yanî dema behsa Newroz dikin ewan dibêjin şahekî Faris bûye navê Cemşîd bûye çû asman şer gel baran kiriye û paşî beser baran ser ketiye û tav hilatiye û Newroz ava yanî ewan wisa pênaseyê Newroz dikin li wir jî ew mijarek kave nîne ca min xwast çi bêjim Newroz mijarekî gelek kurtur û kevintir e ji çîrokek û serpêhatiyek û tiştê ku heta niha em jê fêm kirine ez bi awayê ew mijarekî zêdetir dixwazim bi awayekî zanistiyan dwarekî arkeolojî û mîtolojî û heta ku dwarê ziman û etîmolojî jî behez bikim bêguman sedan sala bavokalê me jî li ser ew çîrok wisa hînbûne ku kaweyek hebûye û yanî mijara Newroz tam girê didin bi mijara kawe û dihak başa belkî niha qebûl jî yanî hêsan qebûlkirina wê jî hinekî zehmet be yanî bêjin pişt yanî çawa wisanî çawa kawe ne girêdayî Newrozê bûye lê bi rastî jî mijara Newroz ji kawe gelekî mezintir e me berî 12000 sal berê 10000 sal berî zeynê ku dike 12000 sal berê li welatê me qonaxî me holosîn derbas kiriye û destpêka bi Kurdî me dibêjin qonaxê bestelek derbas kirin derbasî qonaxa çandiniyê bûne ew mînakê ku min got girê Mirazan e ev girê Qereşan e gundê Dîran e eşkeftê Şaneder e gundê Bêstanssûr e li deşta Şarzûr
کو نێزی 12,000 ساڵ خەڵکێمە بابووکانێمە لەوێ وڵاتی لەسەروی عەردی شۆڕشە مرۆڤایەتی گوهارتنە قۆناغێکی مرۆڤایەتی گوهارتن لە قۆناغێکی ڕەمەکی بەستەڵک بەر بە قۆناغێکی نو کۆژی قۆناغە چاندنیەیە سپێک سۆمەری بوونە کو شەب و ڕۆژ و سەعات و دەم و ساڵنامە ئاواکردنە یانژی ئیجادکردنە چێکردنە ئەوژی ساڵنامەیە سومەریژی ڕۆژە نەورۆزێدا دەست پێ دەکات و ڕۆژە زەگمەکەیە خۆشبەختانە جیهانێدا تەنێک کورد و سومەریە و ساڵنامەیوان ڕۆژە نەورۆزێدا وەکن دەست پێ دەکات حتاکو داویشی ئەگەر دەم نەگرم هێنری فرانکفۆرت هەیە ئەرکۆلۆگێکە ساڵی 1932 پەرتوکێک دەنویسە نویساندیە پەرتوکە خۆدا دەبێژە جەژنا زەگمەکێدا سومەری چکردە میلەتێ کورد ناژی هەمان تشتان دووبارە دکەن جەژنا نەورۆز و مناسبەتی نەورۆزێدا ئەو ساڵ 1932 ئەو ساڵی پێشە غەزعەلی ماجدی هەیە دیسانژی پەرتوکە خۆیان بناوێ ئاینێن سومەری یانژی ئۆلێ سومەری دیساژی ئەو تشت پێشڕاز دەکات بێژە تشتێن کو سومەری جەژنا زەگمەکێدا بەتایبەتی لە هەولێرژی وێ دەمێ هەولێر دەما کەڤندا دەما سومەریاندا کو هەردوو خوداوەندی وەکی مەگوت ئینا ناو دەموز یانژی تەموز لەڤربوونە دەبێژە هەمان تشتێن کو کەڤن سومەری دکردن دو مناسبەتێن نەورۆزی خۆدا هەمان تشت نهاژی کوردان هەمان تشت دکەن یعنی کۆداوان هەموو یەکە ئەجا ئەو مرخواز بڕاستیژی ئەم بە کورتاسی یعنی تشتێکی بچووک بێژم لەسەر نەورۆز و نەورۆز بڕاستیژی بژارێکی کورتترەژم مەسەلەیە سەرپێهاتیەکی یان چیرۆکی ئەوژی نایە بێواتای ئەم مەژەرەیە ئەو چیرۆکە کاوە دەها کێم بگرین یا کێم ببینین نا ئەوژی ئەفسانەیە کە بەسەری خۆ بۆمە نرخەکە لێ بڕاستیژی مژارە نەورۆز مژارێکی زانستی و فەلەکیە و مژارێکی ساڵنامەیی و دیرۆکی gelek spas dikim gelek spas ji bo gotinên te min bi dil û can û bi guh gudarî kir wek min gotî divê em te bikin mêvan ku li ser van tiştan ber bêhnfirehî biaxivî mêvanên min din gelek wisa bêsebir bûne ji ber ku dem derbas be qendiyo can gelek spas dikim ji bo gotinên te û çalakiyên te û lêkonînên te tiştên rast û xweş bi xêr hatî û em dema te êdî negirin demê te negirin êvara te xweş bibe gelek spas mamoste hêja û ez vîya jî bêjim gava min vî dest bi vî bernameyê kir min dîsa ji mamoste qendîl pirs kir min got em nav çi danin tiştekî cuda bibene ku wisa şahî û nizanim çi got bila bibe tembûra mîtrayê û gelek spas dikim ji bo wî navê jî navekî pir xweş danî ji bo bernameya سپاس دکەم دووبارە جەژنا نەورۆزە پیرۆز li bo li gelê me Kurd pîroz be hervî jî gelek spas dikim dem baş êvar baş spas xweş serçav serkevtin bijî İnşallah baş. dîsa mamê min û yarîn û xaleta min jî dûr e ez tiştekî dawî bêjim Nesrîn Roşkan meta min ji bo gotinên qendîl hinek tiştan got biborîne negêştim lê em ê wan gotinan bigihîne qendîl bila êdî bersî bewakê dimide bi xêr hatî mamû yarîn çîmen merhaba evîn xan cejna te pîroz be ya Newrozê êwe hemiyan gelek spas te pîroz dikim serkeftin dixwazim ji te re gelek spas dikim mamû can çawayî em başin gelek sağ olun hûn jî başin dengê me tê yarîn tu çawayî sabî spas abajim em jî başin baş e em yekser dest pê bikin stranekî bêjin em ê bêjin em seretoyê em bêjin Newroza gelên arî û gelên bi taybet gelên Kurdistan
لحمو دنیای لکیجداری کرد هبن جوان پیروز کم مسافرین تای قدل برند و بینار خوشویست پیروز دکم بلا نوروز پیروز به لحمو سلام Thank you.
نوشینه خانه چارنگینه خانه چارنگینه نوروزه نوروزه سبه نوروزه سبه نوروزه ما چک بده بریان جشنات پیروزه جشنات پیروزه گلک سپاس دکم جبو دنگ و خوش دست خوش مامو ام جی نوروز و پیروز دکن گوتنین و هنن کوین بیجی گوتنه من تونم سترانه کدین جی بیجن اما دو سترانجی هیچ بیجن بس سورپرایز ایک بنج ما جوارا هیا بطایبات اصلی که قادو خان جویرا من سورپریزک شکریه هاش خوا پشتی واتی او در که و جیلی برده مایا کلدورایی به امزار جوی حسنجان اموی بیرتینن بجنا خاجرات طاوینن حرمات و مجر رزو سناوی مجرای مجبیدا اموی هلبستکی بیشن فرمان بردن او میک نخواهشتر بردنی
وادم کردستان جی مسکنم کردان ولاش مرد خوجان کرد همو برانه. gelek spaskim ji bo we gelek spaskim û dîsa jî Newroza pîroz dikim. Ecar divê em niha li piştê we Asîkxan ji xwe amade ye û em êdî wî bînin serekiranê û ez gelek spas dikim ji bo we û gotinên we ku dawî hebe bêjin xatir ji we bixwazim. از نوروز و همیان پیروز کم مسافرین تا بینرین تا و گلین کرد. جشنوا پیروز به ایوار باش. جشنوا پیروز به. gelek spas dikim ji bo we şev baş. Şev baş serçem. Spas bijin. Ay ya. Silav. Eyvara bixêr. Eyvara te bixêrtir. Asîk can. Weratî agibes. Belê min nebîstekim. Denk tê. Binêr min taybet wisa kir min gava ku wisa rêzokê çêkir lîsteyê çêkir min xwest ku hûn her du bên bahev. Ez zanî çira. Wexta tu xwarinekî wî me dawiyê ew pariyê dawiyê ku tame dihêlî dawiyê da. Dawiyê de hej mêvanê min henin tam di wan da jî heye. Lê bi taybet min û te û agirbes anî bahev ji bo gelek tiştan. Agirbes wisa em bêjin stranên Kurdî bi rab dibêje bi rabbêje û li Bakurê de jî gelek bala min kîşan gelek zîrek e û ser zimanê Kurdî disekine yes û li aliyek vendî jî Asîk can û bi rastî jî hêjaya me ye delala me ye min bi zanastî wanî bahev ku wîn hevdû nas bikin. Hûn jî delala. Gelek sabit spas dikim zaten Asîka Qadir kesên naz neke bawer bikim tune ji ber ku em di zaroktiya xwe de radyo Êrîvanê ve em di nav çand û hunerê de mezin bûne malbata me peranî deng bêjin û bi hezaran lorîk û stranên wan hene ji ber ku em nêz ve dizanin dîsa dûbare ji we hemî re şev baş hîvî dikim ku hûn hemû baş bin spas dikim. Asîk dan çawa başî? Welay başim. Başim. Baş. Tu baş. Tu gelek baş. Nizam. Canım gotinên li ser Newrozê. Newroz me gişta pîroz be taybetî gelê Kurd. Newroza Kurdan e. Ji Kurda dest pê biye. Her tiştê baş, her tiştê bişayî, her tiştê bi rûmet û bi qîmet, her tiştê mirovatiyê gişt ji miletê Kurd dest pê biye. û miletê me ber ku miletekî çi bêjim layiq e, miletekî hêja ye, loma jî Newroza çê dike, meriyên mezin yên navdar daya mirovatiyê, daya dinyayê. Lê ew miletên ku bêjim şeran hez dikim barbarin ewana nikarin Newroza biafirînin, meriyên mezin biafirînin. Ez vî warî de gelek serbilind im û dibêjim Newroza me pîroz be û xwedê bike em tim ha dibêjin lê dîsa jî derengî dikeve. Her sal em dibêjin bira xwedê bike em Newroza îsal ku bê em li Kurdistana azad de bikin lê derengî dikeve. Ez ê dîsa jî bêjim xwedê bike wekî ev Newroza 23 de wekî wê bê bi rastî em li Kurdistanê pîroz bikin. Belê. Asîk can te gava din gudarî kirin mamê min û keçmama min û keçxeleka min Wela erê digotin
او مروي كيفهم قالك وانا رات نات خاصن دست جو تبردن هر لی راست اجی نخواست دست میجی نخواست بود دست شوان بردم لی تدیدی درک بویا و میوان من هیچ هنن براستی لورا دوی ما وصا خود بکریا لی از هر تمامی خورد بجم ام تکارن هر تم برنامه چی بکن دیگر هف آزی جان تو در فتحه که تو صاحب چک بیجی ولایت کردستان ولاتي ما كردستان يعني ام سترانا قدم بيجن انا ستراني ولاتي ما كردستان ايدا قوتن ايدا قوتن لي بدهنجي تا ايدي بس طام تيدا تنا لو انا رأس لي whereas سترانا دي سر كردستانية رزالي رشيد نويسيا و اويج سترانا كقالك خوشة از دخازم بكيف خوشي بو روجا نبروزي بو پیروزبایا جشن مایا ملتیه اوی سترانه پیشکشی وکم اگر قصور جیه ببورین تشنکه فرمون هزار هزار قبیل و بر سراخم اساس کرن شر وگه بر فاسینگ سیپان حالیان دی سوار ممان هزار هزار قبیل و بر سراخم اساس کرن شر وگه بر فاسینگ سیپان حالیان دی سچای ممان هزار هزار جر پر کرن هزار هزار ناوله کرن طوفان شوش دیسا برن دیسا ناوه کمله کرن هزار هزار جر پر کرن هزار هزار ناوله کرن طوفان شوش دیسا برن دیسا ناوه کمله کرن هزار هزار ست سنهرن مردونم مر سر بگرن تبرنادنم جدستان ولاتي ما خوش كردستان هزار هزار ست سال هران مردونم مرسر بگرن تبرنادنم جدستان ولاتي ما خوش كردستان جان 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 دنگ خوش امي ولاتي خبر ندن ولا برا بديها وقت دما خو اندادكن كانجي جهاب امي بيجي ولاتي خو ظهرن ده خونه رجاندن ام به ریکا دیالوگی و به فهمداری چادویژن بدنا فهم کردن دجبرين كردستاني وكي مرج ولات لازمه وكي امجي ملاتن وكي حقي ما يجي في الدنيا ده هي وكي عرض ما هذا هر بيجي جانا من هستين من قدين من تاجي قد هر بيجي تو نرخك ماي جبير نكا قالك سباس اس قالك سباسيات هذاكم افينجان دلي تا قالك الرحمه تو زيري نا زير جنيني ديامانتي بريانتي زاني اجي تا قالك حزكم ورا خاطري خو جواب خازم بالكم يباني تاجي قالك هنا وازنا خازم قالك وقت تاع بخو قالك نعم اللي براسيج ميفانين هجام معناه اللي اري تو تخوازي در كذا اللي قداري اجربس ببا باشا باش نازي ببي قداري ميفاني دينج ببا سبعتين خوجه هيا او جي قالك هيا انوار هيا ودنز هيا اجربس ناويان باش ناوي تاي هنري اري اجربس هر بطو بخوا برسي بده اجربس دنگی مته اري دنگی آگربست نوچیک مامنه وکم بیجن نیک نیم اري هناك دريج يعني وکم بیجن آگرجی دبو گوام هوالان گوت ام بستی پیواکن جبر کو آگربست واته اوته قداندن آشر قداندن آشر يعني آگربست ام شهر جبر قدر 10 سالان از وی ناوه بکار ارناف يعني باش بزانه آگربست ام شهر نخوازن تجمه ما شهر دکن دیگلمه ام شهر نخوازن ام شهر نخوازن ام چرا خو بله ما ام ام شهر ناکن ما مستد خوازم یا جی بیشم
ام تنه خود پاریزن زانی مامۆستەیەش بشه عزیزم مامۆستەیەش ez naxwazim mijar here ciyektin û çend tiştên din çêbin lê watê navê min şer tune yani bila şer biqede wisa ez dixwazim viya bêjim ev xas Belê. Başa dixwazim viya jî bêjim wextê ku em şer naxwazin telefonekî yek ji we tê nizanim ya kî ye bigirin tika. Yama bu desand. Na ez navê te pîroz e navekî pîroz e agirbest ez tiştek navêjim lê dixwazim bêjim wekî şer em nakin şer difroşine me em tenê xwe diparêzin ez vê dixwazim bêjim şerê me eger hebe jî şerê me rewa ye ber ku em ser erdê xwe dijîn û em ser erdê xwe dijîn û em dixwazin serfiraz bin serxwebûna xwe bi dest bînin bi vê manê min got wekî agirbest ne ji bo me ye agirbest ji bo yê ku me re şera dike dajon ser me ay wana raye lazim rast e ji ber ku dixwazim ez jî derheqê navê xwe de çend tişta lê zêde bikim wextê ku ev nûçik li min kirin yani hevalan min xwe yani bu qedera 10-12 salan em jî zarok bûn navê min ê rastîn Bêstamî ye Bêstamî dibe ku we bîstî bez nizanim lê dixwazim viya bêjim best agir pêva kirin bu agirbest heşê zaroktiyê heşê cîwantiyê ev 10 sal ez bi vî navê bikartînim û spas dikim Belê bawerim asîk çû êcem gudarî te bikin agirbest tu kî ji kî çi dikî çi nakî fermo Belê ez wek me got navê min ê rastîn Bêstamî ye nûçika min nîkneyma min agirbest e ez ji Bakurê Kurdistanê agiriyê dijîm xwe dizanim nizanim di nav çand û hunerê de me qedera 2 salan jî 2 salan e bi rapê re mijil dibim rap an jî hip hop dikine pir baş e dikarim wa bêjim wisa yanî tu xurtekî te bala me kîşan ji ber ku tu bi zimanê xwe dixwazî wisa hunerê xwe bikê û ser zimanê Kurdî disekînî ew gelek bala me kîşan êca kam gudarî tu bixwe gotinên xwe jî dinivîsînî ne wisa belê dubare dixwazim viya jî bêjim gelek kes vê pirs dike gelo tu bixwe dinivîsînî gelek nivîsê te yek nivîskarek dinin em pir baş dizanin rapê jî vî yekî pir baş dizanin yani tu rapêj gotinên rapêjekî bi kar nayne dixwazim viya bêjim hebe jî pir kêm e yanî pir kêm rastin fermo te tiştek bîr wa nekir çawa mijara Newrozê dixwazim peyamek Newrozê jî bidim belê hêvî dikim ev Newroz bibe sedema azadiyê aştiyê wekevî Kurdistanê pîroz dikim hevalan hogiran hemûyan jî pîroz dikim dubare hevalên wê hatine bi xêr hatine ji bo wan jî stran ez dixwazim stranek me heye lo kurdo heye ez dixwazim wî stranê buwara parve bikim lê belê stranê me jî wek stranê dengê tezî nayne gotin an jî wek deng bêjî hewcet bi mûzîkekî va an jî ez wiha bikim deng çawa tê yê çawa bez nizanim ez hez dikim ku deng pir baş were we fermo anha dengê min baş tê ne wisa belê baş e dengê mûzîkê jî baş tê gelo nizme lê baş e tê yanî tê deqekî xwe divê nizm bibe divê dengê ne derkeve yani em bêjin ev kîk deng tê kîk tê baş e ey xwedê derta Kurda nê yekê bîst e gelo em ê çê bikin em ê wana çal kin
دترسن نپرسن دپرسن بپرسن نوا روژه لبرتا وسیا خو دترسن از بی دنگ نم نکم کاری خوشم نکم استانبول بانگ دکم میلیون کردی سلاف دکم قی ایرو تالان نبه واری خواکن گلته قینه آتیا فروتان هی بیو رماننته و چاو فرود چاندو ماف گله خو گلو توش بیر و بکی زاروکتی یا گنده خو زمان زور دستان خوشت لبند دستان خوشت جیانی مزن بویل سر دستان وک دارک دارستان داویات گورستان خوازی دیسات بگوت آزاد کردستان بانگام دنگ مرنگ مروجم هیبا مشیبا ما مالم وارم یک به هیوی باوری یکیت آزادی کم آنها اوه دمشش خواره هیوی بارانی ببارل سرت لعزمان عورک تنه خوانه خاپینه را بسر خواه کردو دردو چون به ماف به وارتن مای زمانول کردو دردو به چون به ماف به وارتن مای زمانول گران سوک زراف کرد خوشک رشک برچی تیر راست درین قشنگ بده و کم زدن نو کون پاخش قرش کندرش ارزان بها شلزها هیدی تچبی روژکی واری سر زمان ولات من ایرو دست بین ناموسا خوندگری آگری دل تیج بوی آزادی تمری چما و سحال خدا شب و روژ دمری زمان من واسط بشتا من لیست کات لیزی ایرو بونه جش با چند برش پرا بلش در خوش اری حیفا کرا بوی خلام و کنجو پرا جوان را نابج جنبرا باور نکم تجارا یکی آشتی آزادی پیش کردی تنه سر زمان مایه پیچکی براتی زمان خریب فادجی نکارم بیجم مافتاری جیوانی نخوازی لوی داری میوان سال 2021 به وقت عمر بو 28 شکستی وی من نما کست خواست لیدی صدقوت بست وقت افکت و رنگ ورد چه دخواست آگر بست وکی وی و عدالت جیان نکه لسر دست هیوی من دمال دا پال دا وقت فالا شوار را بانزا به سالا خودا رازا مینا کاله بکوپال شوار را گردیاد نو باجار دور کت جوان هوالا عمر ناچه به هزار قدر نماج سالارا لو کردو دردو بیش لو کردو دردو بیچان به ماف به وارتن مای زمانو لو کردو به دردو بیچان به ماف به وارتن مای زمانو پلی سپاس دکم از گلک سپاس دکم لی از بالا تا بکشینم برای گاوا کوتا دست بکر دنگ فوندیجی گلک باش دهات گاوا کوتا دست بکر گود او فوند راستی جیوندا بو خوازی تسری دا بگو تا متکار بناوه اری سری دا خوش بو لورا مگود ده لی پاشا چو لی دیسا جی خوش بو براستی مخواه دا یعنی چه بیشم جبر کو ستران اما رونشتی نای نگوتن و اکون زانن راست دکم مرو بها وسا اری وسا تشتی با بله اگر بس جان از خواستنا منه لی کتو آمدننی او جی مافتاری او گوتنین او ربی کتل سر زمانی کردی گوتیه ویا بیجه ایجار امیدیم وقتی تاجی نگیرن میوان اندن جی هیچ لبندا منن بله براستی بکن میوان روژه کدن کو بین فرهی تنی گوتن آبیجم تو بیجی آره یعنی به موزیک بیجن خوازی کو آماده نه به آماده بونه دا پسکریک تونه از خوازم تشتک باش در که و حوله نزانم یعنی اینترنت بیت و نزانم چابه بگم به موزیک بیجه از گلک هست که وان گوتنین ده لسروی زمانی کردی باشه وصابه از بگوتن بیجم آره دیسامی وک راپی بیجن براستیم پچکشی خوی ده نزان شما و هابو ریلکس بین خفران بله هر روز جبو زمان ناسکنی شردکی ایرو قد خرابون نظام چما شمدکی ناخوینی نانویسی نافکری و نابیجی دو کنگی جی خواه رابیج بو زمان خواه بانگ بکی سبه زاروکک بجه دو کیش کواتی شرما بکی بن عرده نکاری برسی بدی لسر ناوی پوپولیزم چما خواه فدیدی کی اری ایرو مدرنی لیسه به چه بکی
خاصه و زمان دریشن زاروزی چو تف شیار بون آرمانجا ولاخت بشن ایدی بس کنن تنستران خود بشم تنه مام به کس و به خودی او به معفم زمانم زنجیره گردان برایم دنگ در ناخن ما ویت انگاسی تنه نهلن خلاص کن درنگ نینا رابن ورن هی ازان مساغن از کردی بجم حیات دیو من زهابه لیوا من بقت بخوینا صورت جوه بلابه گوتن مجبیر ببه و دنگ من بکه و قرقا من جیب به وستی مخوار نابه گربونه مخابن لبلک گربونه جعبی وانا تنه پریاد بینه هستو کوجی حزد که سیا خود ره و شیار نامینه جبوتش تیم والا پشتی هفدو نفروشن چاندو دی رکات وقت جلکا جت ددوشن دفروشن خیالا هر روز دکوشن نابینه ناخوازن چاف سورن خوین خوارن گیم کردن دنگی من خوازن جیکن زمان دایکا ولات من روز بروز دف دوره من ناسکنن بعد کردن داخوازیان اوکو پاخش بکن دی روکامن ون کور نابینن ون کار نابیزن ون لال نابیجن باخفن و بنویسن در دا بردا چعوا وک افچ خامه فایده ناکه هیوی بک آرمانجی که شیار ببه تبلا که دسا سپاس دکم اجی گلک سپاس دکم گاوا کو ام برنامه پاورا چه بکن ام مصاب به موزیکی چه بکن خوش چه بکن باشتر ببه حتی او چاقی همی چاره سریه که ببینن yani hivit kim sabe arman şevek ve tiştek baş derke ve hole yani çava bejim vekte gut seri da bu dalga ne bu mexabin çeki sonunda bu hem nakem bele gelek spas kim de dilimin eşkinan min işte daxwazi xwaz ku tu jî xwe daxuyanî bikê wek xortekî li Bakurê ku salî ser çand û hunerê xwe disekine gelek kêfxweş bûm û gelek kêfxweş bi naskirina te her bijî tu هیوارت خوش به نوروز پیروز به گلک صاحبی سپاس دکم بله تماشاوان هجا گوداروان عزیز شوفان دلال و میوان رزدار جو همیاره شیف باش هیوید کم کن همو باش بن بلا افدام وقت لی وگیش قاسی پشتن روزا وجی باش و یک هیوی باوری وجی گیش بن لخوا باش بنرن خاطری و نوروز پیروز به سرچاوی بیشی وجی گیش بن لخوا باش بنرن خاطری و نوروز پیروز به بله لفاباش بنره خاطر و نبروز سلام مرحبا دنگیم دیوه بله چاوا لفاباش بنره خاطر و دنگ اطلاع هیا جیه که دنگ لفاباش بنره دنگیم او مرد بد لفاباش بنره خاطر و شما صد دوباره دبه هفکارین من هیجا aha قطبو سلاف مرحبا هيجا انوار هيجا كاكي صباح الدين هيجا دنس هن بخير هاتن نافخره ده بي كاكي صباح الدين وستيان نتشوا شما دنك اكويا براستي دنك اكويا شما وصابه نافخره ده بي شما دنگ اکویا براست بسکرش که گلو جمنه جی انوار جی دنیز ده جی دنیز خود دنگی خود بگیره دنیز دنگی خود بگیره aha نه دنیز بلاد خود بگیره جی انوار جی دنیز ده جی دنیز خود دنگی خود بگیره دنیز دنگی خود بگیره نه تصادیه سلاف وريس شو صار شو صار دنگمته اريد انجي تدي اها تشيبونها دوی موته موتشكر دنگ چو نا تا متكر ديسا دنگ هات بارم برسكراك دقال هيجا انواره aha دنگمته نوسانا هفكارم اوزان دنويسنا يان يك جوا يان يوتيوب يان فيسبوك فاكريا لورا تلفن برنامه زندیده تشتی وقت شدن پر خوش چاوه هیجای من سپاس کن صاحبی
ببورینه براستی زانی چما وسا داوی کت اوا برنامه زندیه دنز اشترا جد بیجم وسا پرسکرک چید بین د اینترنت دا درنگی چید با و تاجی هجا انوار جی وگوت و دنز جی وگوت ام درنگی جی مینن پرسکرک تنا لورا وسا ما و وستیان حتی بی ساعته دوی استکر یوتیوبی انور دبیجن توا انور کتی انا انوار كيك انوار كات بارم وي بي نعم كيك انوار بجاز كلمة يوتيوب نانا كيك انوار نكذا يوتيوب سأجرى دي سالينكي بشينم او بارم برا نكبي واتساب تكبي أجرى بشينم كيك انوار كتم دبهيزي لواتساب بنيرة تكا باشا نوروز پیروز به نوروز پیروز به نوروز لکردستانی هم پیروز به یم که نوروزی بواتای خلاصیه بواتای آزادی پیروز کن برلوان پیروز به نوروز دژینا هست نتوی و دافاز آزادیه دلی دمیده دوام آزاد بون هلبت امی وقت شاهی جی پیروز بکن امی آراد شاهی جی امی پیروز بکن لی دوام نوروز تی ام هی بندستن و هست من نتوی و دافازی امی آزادیه هی گشتی بود بله بله گالکس باست کم دیسا اکو هات نزانم چما هیجا جان ام سرانه کشتا گودار بکن کام بنیرن دنگ وی چا ببک و دنگ باش در نکه و از نخوازم دنگی ده خراب در که براستی ام جر بینن دنگی من چاته دنگی ده باش ده دنگتن جیته دنگی دنیز دنگ دنیز جی باش ده نه باشه دنیز جان از و تو دنگ خواه بگیرن ام تنه گوداری هیجاب کن سرودا نوروزه پیرامرد 1807 ده لگویزی نزی سلیمانی هاتی دنیای فازم چک قراری بکن و 1905 داشتی چه سر برطلبانی خواه والیتی کریه قایمقامتی کریه 1998 جالی پادشاه عثمانی عبدالحمید دیامین غازی کری یعنی رخوان گیلی سالی کی لودری مال استانبول چوی حجی پاشن نبی کرنه یعنی پادشاه کوتی حجی توفیق بی نبی اصلی توفیق براستی لآماس تیای والیتی کریه جورامرگه قایم مقام گلک جیا تو اون کرد جمعیتی فلان يعني قالك يكي امبيجن رون بيرج وجهات ويا افسروز جيوية وحسن زلكش الرياوي الريا حسن زلكش جهادا امروجي سالي تازه نوروز هاتوا جاجنيكي كوني كردا وبخشوب هاتوا جاجنيكي كوني كردا وبخشوب هاتوا وروشلات دندني برزي ولا توا وروشلات
بندنی برزی ولاتوا رنگ گلا لو گزیزه شفاف شوق عداتوا رنگ گلا لو گزیزه شفاف شوق عداتوا امروزی سالی تازه نوروز هاتوا امروزی آی کرا بخوشی بهاتوای جنکی آنی کرا بخوشی بهاتوای امروزی سالی تازه نوروز هاتوا جنکی آنی کرا بخوشی بهاتوا جنکی آنی کرا بخوشی بهاتوا چند سال گلی هوای اما به پس بوتا کپار چند سال گلی هوای اما به پس بوتا کپار تا شهنشاه لطفی فرمو عقل گل جوتیا رو کار کرد تا شهنشاه لطفی فرمو عقل گل جوتیا رو کار کرد امروزی سالی تازه نوروز هاتوا جنکی بانی کردا و بخوش بهاتوا جنکی بانی کردا و بخوش بهاتوا هر بجی دنگ خوش سپاس کت خوش دست خوش آها که انوار هات و چو ارینه هات بله چه بوم آها که انوار پرسکرک جمع ده بویا پرسکرک دنگی و یا از به کامپیوتر کتمی خویای نبو از نواب تلفن کتمی دنگم تی باشه اوجی باشه تلفن چیه لی خویا یک کامپیوتر جی دیزا پرسکرک درد خم و الحاصل کام باخفن هیجا داری تو به میوان برنامه من اف چند مهبری براستی دمک روز زی در باز بین چند مهبری بو نای بیرامن پیر بونه لی yani sal hal diyorum yani pir nabın. Yani sal hal gırtını pir bu tişidir yani. nasıl? Baharat bile kapaştık. Baharat verdim. لی براستی دیسا جی بیجم ته هر وقت خواهی قط گوهراندی تنه ته جوانتر دبی نه از افتشتی راسته yani زرست برات dileme cuan برات dileme بخواسته که آزادی بشوته بله بجی باشه جی برنامه حتی وی گاوه تشتک نو بویه هم بیجن وک پروژه وک سرانی نو ازانم که تا کلیپ چکرن پشته برنامه من دهب کلیپ شکر دهب ستران یک شیء جی نزا انوار آنها گوهدار کن نزانم هل بس تا انوار بو جی گوهدار کربو شف اره پروژه کشان یک شیء ستران محمد شوق هنرمند نمر کو از وک شوپینری و خود حسبینم شوپینری وی پشتوی yani زنی کو مثلا چی بیشتر پاندمیه من نکرد پشتیم کرا لیوان دما دیسا
stran proje me da stran û em bêjin got helbest û müzik ya Xiyassedîn birayê min e em ê dehva jî dikin û piştî wî rojên îniyê em ê TRT serê sibah saet birastî jî rojî ketina ber bêk înê nebelê rojek din piştî rojê roja înê wê saet 10-12 de em ê li TRT Kurdî bername em ê beşdarî bername bibin wek çawa bêjek muzîkjenekî. Aha, pir baş e, pir baş e. Ez li wirim ya na? Erê tu li virî. Tu virî ana tu hatî. Tu li virî lê tu dikevî û tê dikevî û tê. Ez bi kompîterê mixwast ez bikemê xuyayê nebû niha telefonê ketime ya rastî cara pêşî beşdarî programek wiha dibim wek serê internetê online loma jî belkî çenkî jî acemîtiya me be divê naberê de silavê we dikim programa te pîroz dikim bi derengî bijî Aha, gevir hat serê biket. Gevir hat serê biket. Nera dixwazim pesnê te bidim gevir serê te neketiye spasiyê ji bo te dikim ji bo Çarper Medya dikim û karekî baş dikin û em hiştin vê nîvê şevê wê çar gotinê me zêde be loma jî divê mêdî û hevalê dinê êyê rejiyê çenkî ji me re bîna xwe fire bike bila ev jî acemîtiya me be loma jî carayê dinê silavê li te û hevalê din dikin sebehatiye xwe û hevalê dinê û temaman mêvanê te yî ku beşdar bûn silav û rêz bi gotina Kurdiyan e. Gelkê Mehdî dibêje pirsgirêk tune bi rastî jî hevkarê Mêdî em teçikî hevin em asker arkadaşî hevin. Hevalê hevê. Deng pirkê min ceme nizam çima yani min dengê telefona xwe vekî xwe dadî. Dengê te xweş tê min. Deng xweş e, dengê te xweş e. Bira dengê me bê êdin. Ez ji wan re tiştekî bêjim. Dengê telefonê tu veke te me nekiriye rastbekî. Tu telefonê ketiye. Dengê telefonê xwe veke Dengê telefonê li dawiyê xwe ew xwastir jê pê. Ne dengê te pir baş tê. Dengê te pir baş tê. Ew tişnave bira êm bê we ew zaten êvar de ez dibihîzim. Ez vî şevê nikarim dengê xwe bilind jî bikin. Tu jî we bikin. Evîn xan ez naxwazim ji bî bikim ez hemû silav û silavê xwe dişinim ji bo mêvanê te lê bi taybetî nemaze hêvîdarim aslîka Qadir hê guhdar dike. Digotê guhdar bike, ew divê guhdar bike. Germî jêr dişirim ez heyranê wî me wê me. Roma aslîka Qadir tepa xwe me xist û çû ma. Kevin me hem sohbet bikin evîn qateşme wisa kir. Bi rastî min xwest ku wisa zêde ser ekranê nebin wisa qerebalixî nebe lewra min wisa cuda cuda kir û min we her dikan çimanî ba hev hûn bi hev re kar dikin û we klîp bi hev re çêkiriye lê min dikariye bi awayekî din jî bikiriya ez vê jî bêjim ez we herdukan ji xwe taybet sa bernamekê din çê bikim bi hinfirehî îşev soz da te ta hemû beşdaran ez ê carek dinê programê wer çê bikimê hemû ew bi soz da êdî teşekkür devê gişa da ka îşa binêre erê bi şekilde divê wisa jî bibe zanî ça bikin em şevder dikarin wisa nizam yani ji ber internetê gelo senkronîzasyon senkronize wê çabe em ê ew bikin yani çawa bikin lê bixî bisekinî wekekê enwer helbestê bixwîne ez zanim vê saetê şûn dixweş ez senkronîzasyon ne xas girîng tu dest pê bike em xwe xwemanî kesî xelî tune ye
شودرمیشم نسر کی جمره من زانم شودرمیشم نسر کی جمره من زانم وک پیخواستکی لوتیمه شودرمیشم وک پیخواستکی لوتیمه شودرمیشم به کسم میشم عزمان وی باجاری کلی دوار میشف کلی نه برف هیه و نه جیزیپک جملودیا ربابی رنگ شوی جملودیا ربابی هیوا چاردهی مهرا خو کلایه لدریه یاری مهرا خو کلایه Poz diyarımın neke bavar ki tüjimin ameni Poz diyarımın neke bavar ki tüjimin ameni Belki vegave tehli mani لسبهی بلکی بگاوه بهلیمانی لسبهی شودر میشب به کسی میشب شودر میشب به تمیشب اره شودر میشب شودر برکا برمالکا دل من نداویه از ربنکم لوان کچین وتی والا خودی دلکی مچکی معیشف دلکی مچکی بدست من ناکبه شوشه که شراب یانجی قدحک آوا سوسه روسی خوینا خود بم ایدی روسی خوینا خواه ایشل کوچین وی بجاری استخارم لقنجكك كافيك صوتيكم بقلبا فنجانك سميايمة میناسکی لکوچهی شودر میشب به تمیشب شودر میشب به کسی میشب اره به کس میشب به کس دوی از رابم هگر او گوتن نقد یابن جی درین گیهای پرونی دوی از خوا بگینم پشت خورکا به وفای جوی هیه ده پیخیلا قالتاغ که ده ترس میشب ترس لی جبلی دو چنگین والا نخودی تو دین تو بین
و تو شهوتی ما شفدر میشه شفدر شودر میشه شودر میشه شودر میشه میشه شودر میشه شودر میشه شودر میشه به کسی میشه دنگ تنایمه دنگ هیا براستی از کارم حتی صبح گوداری و بکم آرامی هات به همون لاشه من گلک سپاس کم جبوه براستی از وصا بجم هدیه همی بقدینن ویگاوه لی من وک هیجا انوار گوتی میدی شکر دا همو کسان دمک نزیک دا هم هر دو میوان منن از قط نای قبول نکم از زانم که هی نابیجن ناجم را Yani em bixwe ez yani demek dûr û dirêj der neketimin tu programa yek ji wan yani televizyon ya saytê ku ez nikarim bişkînim çarpel medyayê yani hin hevalêtî jî di hin wextan de daxwaz mikirin lê rastî ne ji bo tişkî tenê min nedixwast derkevim derekê lê wek te got me tu neşkene qedrête bilind dilceme gelek sabi dem kirin mêvan قربان سپاس spas ji bo te گلک سپاس کن یعنی برنامه چی بکن باشه جبر کو باشه اوکی ام ها بکن دنس و کاروی هیا 15 دقیقه دن ام دنس ری بکن ام به هفرا بناوچاق دنس جان دنس کاری هبه دنس بخیر هاتی زۆر سپاس دنس لور دجی لدنمارک دجی ام هفدو گلک سال ناس دکن هوا نزدیک امیجن 15 سال دنس اره وسایە اره دنس براستی جی دوی همو کرد ناس بکن دنس میناکه چا میناکه دنس دمالکی و صدا جیا کو کردواری کردی قط نبویه و دنس به حول خواه لدانی مارکه هاتیه دنه و زمان کردی بخواه فیر بویه اونها جمع زیده تر جی ام بیجن جارجارنه از وزاد فکرم جمع زیده تر جی کردی دزانه دنس از بتا شانازم دنس دوی براستی جی همی کرتا ناز بکن تو بخیر هاتی دنس زۆر سپاس ji bo wan gotin te xweş evîn xan ez jî newroza we hemiya pîroz dikim dibêjim hemû rojin we wek newroz cejn û şadî dîlan bin bi rastî jî yani niha 4-5 rojin ez diçim ahengên newrozê li seranserê Danîmarkê û bi hezaran kes amade bûbûn xuya ye diyar e ku Kurd bêriya newrozê kirin 3 salin newroza xwe pîroz nekirin ez eger ez biçek behsa xwe bikim ez rojname wanim û nivîskarim min 6 pirtûk nivîsî an jî min 6 pirtûk derxistin min 8 pirtûk nivîsîn û mîjar Daeş bû yani ew rexistina tundre we teroristî Daeş Dewleta İslamî li Iraq û Sûriyê min du pirtûk li ser Daeş nivîsî min pirtûkek du pirtûk li ser Tirkiye Komara Tirkiye nivîsî û min pirtûkek li ser dîroka Kurdistanê nivîsî û hemû pirtûkên min bi Danîmarkî ne û bi xwe ez xelkî Çorumê me Çorum li Bakurê Tirkiye û bi rastî jî em serî sed nizanin eslê me jî ku ye yani hinek dibêjin ji Maraş hinek dibêjin ji Sîwas hinek dibêjin Dêrsim Dersim اره
و وکی اوین جیگود لدانمارک از فیر بوم از کردی فیر بوم تو بخوا فیر بوی دنس گرینگ اوه تو بخوا فیر بوی کس فیری ده نکر لورا از وسط خوازم به آوه که دنگی بلند بیجم تو کس بلا نبیجه تو کردکی بلا نبیجه در فتنم کردی فیر ببین نزانم چتنم نه دنز مینا که که بخوا کردی فیر بو دبستان تنبو نزانم چی تنبو جیک تنبو بخوا فیر بو دنز مینا که از هواره خواهد دیگه به تایبت کردین باکوریه که اصاب بهانه آن بینن نزانم چی تنه در فت تنه نزانم بندستی هیا تو تشکی تنه که مروف زمان کردی فیر نبه تنه دوی مروف جدل بخوازه و به مجی بخوازه و کرد ببه تو میناکی دنیز از هر جاری وصا بیجیم تو میناکی باشه دنیز امی ویدیو که تا آماده کریه پر بالکشه امی ویدیوی بین سر اکران تو سر ویدیوی باخفه گر هفکارین ما Jeg vil bare gerne ønske jer Nevros Peros B. Et rigtig godt nytår til jer alle sammen. Jeg håber, I får masser af lykke og et rigtig godt år foran jer. Happy New Year. Nej, den går ikke. Glædelig nevø. Vores. Never. I ved, hvad jeg mener. Tillykke med den. Kjeld og Hilda ønsker jer Nevros Peros B. Må I alle sammen få et fantastisk år fyldt med velsignelse, kærlighed, fremgang og rigtig godt sundhed. Fra mig til jer, Nowruz Mubarak. I dag vil jeg gerne ønske alle god Nevros. Jeg håber, det nye år bliver meget bedre end det gamle. Jeg ønsker, at det bliver året, hvor vi omsider får fremskridt for fred og menneskerettigheder og respekten for alle folkeslags nationale og religiøse identitet. God Nevros. Hej kære venner, det er Susie. Og vi vil gerne ønske jer alle sammen en rigtig god Nevros. Glædelig Nowruz til jer alle sammen. Jeg håber, I får en fantastisk dag, hvor I fejrer med god mad, venner og familie. Og tusind tak for det store stykke arbejde og den kamp, I kæmper. Vi står fuldt bag jer i Enhedslisten. Rigtig godt nytår. Og jeg ønsker jer alle, mine søstre og brødre, et rigtig godt Nevros. Jeg ønsker jer et Nevros i fred, i frihed og med masser af medmenneskelig kærlighed. Til kurderne her i Danmark og Europa og især i Kurdistan, rigtig godt nytår. Vi håber, I får meget bedre muligheder fremover. Så godt nytår, godt Nevros. Danmark er heldigvis blevet meget mere end bare sådan nogle blege typer som mig. Vi har fået en meget federe og meget mere mangfoldig kultur i Ny Danmark. Og derfor vil jeg gerne ønske alle et rigtig godt Nevros. Til alle kurder i hele verden, god Nevros. Kære landsmænd, må jeg ønske jer et rigtig godt nytår, eller god Nevros. Og også med mine bedste ønsker for det nye år. Det tror jeg, vi alle kan have brug for. Og mine gode ønsker gælder også jeres familier og venner i jeres hjemlande. Og det er jo især områder, hvor der er optakt til ufred, hvor det ikke er helt nemt at få hverdagen til at hænge sammen. Vi må håbe, at det nye år giver nogle forbedringer, som vi så kan se tilbage på om et års tid. Så dermed, god Nevros. Danmark ville have været et lidt indelukket, fladt bondeland, hvis ikke der igennem århundreder var kommet folk fra andre folkeslag og kulturer hertil. Så tak fordi I er kommet med jeres nye idéer og kreativitet og tanker. Og Nevros Peros B. Jeg vil gerne ønske alle kurder i Danmark et glædeligt og velsignet Nowruz. Og jeg støtter den fredelige kamp for menneskerettigheder.
Deniz ez qala videoyu bikim yan tu bike. والله او ویدیو لسر نوروز بو و 15 کسین ناسکری لدانمارک یعنی کسین بناو دنگ پیاما پیروزبایین نوروزی شاند و او 15 کس لدانمارک از دکارم بیجیم مشهورن یعنی بناو دنگ ناسکرینه دناو وانده نویسکار هنه وزیر کبری هیه امام هیه جنک امام هیه استرانبیش هیه و هر وسا و او دوامیه پروژه همونا یا بری من سالک بری جی من ویدیو دن چکر بو سر و دبی ویدیو ده 25 اندام مجلس دانمارک yani parlamento دانمارک جی هر وسا نوروز پیروز کردن دناواندا هفت وزیرین بری هبون دنز افجی همو تا وقت دایه تا بانا پیوندی کرد تا جوان را گوت اوا نوروز آمایه و براستی جی از پاش بیجم اف بچما وی ویدیوی وصا بتایبت پار بکر یک جبر کده دنز کو وصا حول دا کو نوروز بدن داناسن لور دویم جی اوه کو براستی جی او کسی کو دوی ویدیوی ده بشتار بون پر ناسینن لدانمارکاینن کو دزانن ایدی نوروز چیه هر بیجی دنز از زانم کو ایدی وقتی تا نما و تو هر مجولی صبح جی کاری تا هیا از ایدی وقتی تا نگیرم سپاس دکیم کو تا یکم جارو گوت از داوید آج در کبم دبا ابین ولدی ساجی اوا سه ساعته کت لبنده مای گلک سپاس دکیم دنز تو پر هجایی تو میناکی جارک دیجی بیش هر بیجی اجی دنز پیروز دکم براستی جی خبر دیگه گلک خوش چکریه از کداوی پیروز دکم سرکفتنی وی ین برداوی خوازم زازو سپاس اجی از جیوه خوشه ده بیشم آمیجی سرا خوشه زازو سپاس اجی سرکفتنا ود خوازم و سپاسی اوین جان دکم جیبوی برنامه و نوروز و جانی دنز جان تو جانی سپاس ایوار باش شب باش گلک سپاس شب باش برای هجام آها ام خوب کمال ایجا هیجا انور گاوا کمه برنامه چکر دیگل هیجا سبعتین وصا بارم 3 ساعت هبو نوصا والله نظام گلک درش بو اره 3 ساعت بوجا داوی دا ایدی تنه مالبات همه هبو مالبات میشه دید گش قلش اصلا بون او اره مالبات ما هر دو هبو دیسا جی وصا خوش در باز بو واستیا جی بو دیسا گوت نه از نه واستیا ما از بردوام بکم پرخاش ای باشه هم حتی سبی لورن هم هر سی لورن قالوا بينار مهبة يا ما بينار مهبة شو مزده يعني بينار مهنن از نزانم بینر یعنی تو چقاست خوازی 5 کس جا تو کس جا جبون بینر هم نکه یعنی بینر هم بتونه بتشنم هم خوب کن همش خور بیش باشه امسی هب ربن یک بخوازم برا داخلی جواک مبده صحبت مبده یکی پیامک شانم گفتم سبات مواجه نزد قوی جبرا کراوی استران او کی به نظرم هر حال همشریه من من رواند من ندیت قالوا سباتين خوجت كارا كلاما دنگ بيجيا ج سقاويرا كراوي ويرا از سقاوي ما كلاما كنت بيجي محقق كلاما دنگ بيجيه ليه كارم بشروبايا نو قوتنين شاكرو وبشروبايا هناك الشبان هناك الشروبايا من أذكرم تشتك تشوك بيجم وبشتوي بيتي أزو أولا تشكي بهذا الشيء باشا إيه وكاكو هرمو از وینا برد آجی بیجم از سپاس که بجبو همکارین خواهی کوسا همه آمادنن که مهدی نوروز اوزان و هستی که
دورانه گل محروم دورانه مدي بجناز رام سكن البشامال البربندران نخاطريا كتني حلبي سر بجنا تنكو زرار دا بردابو كلكو شركين وانكم بران ولاوكو خذي حبيني من بيستي هالولاتي غريبي راموسا نكس دولي بين شكرج من كرمك براد ليتا نبا مسكن دردو كلوان كسران آخ دوران ولي محروم ليلي نيران تنجد دلو يمان 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 حمامي دركة تنجد دلو وزمي بالي تمه هركي خبرك كد دلو يمان 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 هركي خبرك كد دلو وزمي بالي تمه Yapıcık dedemin sot Dilo yaman 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 Yapıcık dedemin sot Dilo meyvani Amma me derketinse Dilo yaman 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 Amma me derketinse Dilo meyvani temme Şareki haberekti Dilo yaman 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 Şareki haberekti Dilo meyvani temme Yapıcık dilimin te Dilo yaman 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 Yapıcık dilimin te Dilo meyvani temme دلوز ميواني تمام ميواني أبينم سرسرم سرچاویم باشه فرخوش ببراسی از گاوات ما دیاربکر تا گوت او جیاک و دلیت از جی تا بخبو تا گو ما گرتیا نزانم چه بله اره من ندید وی جیه و من گوداری دنگی تا جنکر زندی مخابل تقاز جارکتن دوی از گوداری دنگی تا تیر نام براستی واش خط گودارد کی انا زندی تشتکی دنتره یوتیوب مکان وک فهم کر اره که انور کرم که تلویری گلکس باز کام هلبستك اشتا بيزن از تری بخونیم یا از خوجه میخوام بخونیم هلبست بکن باشتره از استارک بیشم که از یکی بخونیم اف هلبست او کتابامی لورین شبی بریتر کمه همه دقا داویه دکومه داخلی و دوسیه کرد ناوی ایش
ایش از وی بخوینم دور های خواجه خواستم کارم به هفت شکی بیشن باشه یا پروگرامات چخواسی باشه ایش من ایشف ایشک دید ایشکی از رابطان دناف لپین خود نش دور و پش نیسته بکاندی بیهنو هلمکی تأثیر وی نبکاندی دشمن مکان مینا دو هناران بلکی جی مینا دو پتی شوکان اما ترش کن بو لسر زمان من رنگ شوی مور بو مور در همامک بو بری وقتا من ناس کرد کو دشبکه سپیده مینا پاشمیر تکی بو پورشک تیایی بدوکه باجاری و دجنقی دنگ پستینکی دبو پونجک دحمبزا میرکی ده نوک جنکی نوک برخکی وک زاروککی جاران نویسی من چیروکانوی لی توتش نهات لوی بجناوی ناوی وی غریب و جوی دنیایی لتوچیا ندکر بیهنا حرفین سری ناوی وی نگوندی بو باجاریه که چی خود دفاعه که خیر ندیدی دوره چی وندا بو جبر چهوان بسالان خویا نبو یانجی من ندی گور بوم از گور ایشه خویا بو سلویتی وی دبن چنگ شوی ده لا شوی دبرقی دبن فیتان سرادی ده مینا سریه کی پنیر ده پارزونی ده دبلقی شهوتا بری 20 سالان ملودیه که اروتیک بو نیرین دبن بسکن تنیتیه ده کسره که ندیتی بو آورین وی بینا کینو بغده بو نیرین لدو شبهر که از کربیم پونجیم بسر داو دلنگ خود من روزه که جی رش نکر گوتن و پسن شبوناوی نزانم چی ما نزانم پرچه کربو ویش کذبا خواه جی پشتا وی چیایی برای اخزار کربو جماچن وی همو زبوی شوین وی بیاری بیندرا خواه لبا کربو شب و روژن وی دشتی لی وربیش بو او ده سبه که بورازی ده کسی ندی بو شوپا گلین وی بخشکا خواه هنگرد و پور کری کسی نزن بو کده ترکلی لی ایشف اری ایشف لحظه بو او سراور که بری 20 سالان وکوی روژه وکوی شوی وک ویگاوی لی دیسا اری دیسا فریا جناو لپین من جنابرا وان آوران بلکی وی ببینم وک وی سبهی وک وی شوی وک وی کسری گلک خوش راستی هست خوش دست خوش بله جار من جمیوانن خورا گوت هون چوانن واستیانه و من هفکاره خورا گوت شخواه کس جمرانا بجه اوین ده چوایی ایتا تو سرگوونده حقی تیمترانه اتونه يعني أري دبيز حتى يجي لسر بيوم ببن وي أها ميوانا كي سبريز هاد براستي ميوانا كي سبريز هاد أري وتشو مسكا هاتي وتشو أما بكن ميوان هات شو قد أزي وارم وات سبونتاني أزي وارم هات لیچو غم نکن امیدی داو بیکن دی بینر مج بلا نواسته براستی جز حتی دوست بجی لور تکارم سال لور روینم
و برنامه چی بکیم قد بومن نه مشکله نه پرسکرکه ام داویدا سسترانکی شخوا حيانها تا بريكرن تورد انا ام ايدي هجا خوجه كاكي انوار تخوازه حتى بسفيل برب نا ولا نا قد تكني وهاتنا هي تاني تخوازم دليتا مي تخوازم ترورا لا از حنا كنت كم از براستيجي تيرناب جوا از في كاري تيرنابم از دكارم بالساعتان في كاري بكم لاز نخوازم واجب راكي بسترانا بقدر عن وقت ما تشخصها مزامن نقولي وقت حتى تبخازي اللي از دبياز هفكاري خوا بفكر وزن تشاول وزن بنويسينا تشاوي بس سنورك هبه يعني سنور هيا تشاوا هيا اللي قول ميفان و بينرانا سنوري متنا از لبرم از جبوها لبرم اجبو صاصي كرمك كاتشي كي ام بيجن و ام خاطري خوش افين خاني بو خازن اذا او ميواني قدمينه ميواني متنا هيدي خلاص قد يا خوزي صار زار بوما اها تمام ها تمام ماشي تشكي نوستالجيك Hattın bührin Hattın minagava Sen emri mehevrin Vedel menekri lava Cahıl dilme barkır Derida darabi Ahıl dilme karkır قریبر بروی فصل استی سازر بوما در دل دایکا خواب بوما بر بنگدی سشیار بوما مسیجی شاکل بوما مزی دقه کی جهل بوما جاوبان یدا بوما هنا بالك سوار بوما متشي ما ندابا بوما اما لامپه بو الکتریک تونه بو بشتو مردیاخ بون سربان نوارن ما خوین شوان حسرت بون جترسا مالو تو پشکان بیریکا مجی تونه بو کسی جمره بکرا قالا چیروکا Oltırungu taktakok bun pelistoken me lauka moriku haftok ji em keçikan şaren me Kur'an buhmekan por ehdik şandin keçikan çekawan karamuş bu wan khagishtik ruye me meji por guliye wan dik şandı bu kor fersendi u muzawiri jma qad şartin moriken shimbriki gumrahu sar ishkun lahamberin me بالشرف نسوجي مبون ديما امدلاني راكربون شواب او قيزبون وامجي لاو بل ايفاري لنا زيتونا مو بل ما جوانتيا ما جوو كلكن برمالا برافدانكا سرداران و بيردربير بو پرندر و هواندان و تقلين ما قالكي نفتكان هيتكو شاقور بو لستكا ميا لسر پريان دورشي داركي نولي بو و artistin benişteyken bencil düdü cünno u 15 yıllo bencilne Leyla Seyar Kenan Pars badiye nimreya heri küçük bu yani 01 bu Xaçperez bu ev bir ihtimal ekmezin jiberve bu dikana reşik gızne ama bu
هر جارا کو پشت دەستگەه دخواند قورآنا خوا me bi dizîka destê xwe dirêjî nav şekirên wî dikir. Celeb û qawanozên wî, şekirên noka yê qurpika. Li wir nehata cih meqseda me, êrîş bû li ser kîsên tendik û mewîjên şêxalîka. Li dû me dibû gazî û tereqoş gelek caran. Heger me bihesiya tacir û dikandar, manewê biba êvar. Xweda mezin bû ji me û wan. Şikestandina deriyên dikanan ne zehmet bû, ji ber ku ewjdarên gûz û tiyan bû. Ziqata wan, ziqat û birmehê wan zingarê bû. Hawara wan xar û apê me bû, xwediyê cirmê ew bi xwe bû. Ez êdî nikarim mîna salên birê bikevime govendê navşayê cemaetê ey li min hey dilo kalemêro tu bir nakî çilê bir na dilê karê asıl ez dî sazar bûma me dilê dayika xwe bûma erbankê dîsa şiyar bûma mirçî mana babûma xwezî deqekî cehil bûma cewbaniye da har bûma mihne belek suwar bûma başî dîsa kal bûma en nagere dewre û zaman en nagere enwer Erê bixwedê mamoste em zar bû me dida ser pişta bi wext û bêwext. Teva alozek nanê tenûrê berê me kuçeyan bû. Loqek hûnê nîv eşk seriyek penîr dest kê diket. Mîna pêxwasan bûn em yan li vê newalê yan jî li wê palê. Li dû sêd û nêçîra civîkan dardewkên daran diperitandin. Gulîr bi alemê viniviştin me. Hêlînên şalûr û bilbilan dihedimandin. Cêrikên çûkan diperitandin bi saxî. Dibiraştin ser agirê kûçik û tenûrê. Kê zanî û terbiye û edeb çi ye? Gotinên mezinan bayê kur bû. Di hiş û bîra me de di vî guhê re diketê û biyê re de diket. Madem hûn nakin biya mezinan, dejwere sîle û kotek yaya gidî qeşmerên permûrde. Cezayê ketina henarên cîranan, derxistina hêkê bin kurka pîrika şerîfe, haho û gazî bû ji ber îşkenceya tê û bavan. Puxte dibû dewsa kotek û cêran, bi dengê radyoya kurmancî toz bike, toz bike, tozî nerme, toz bike, toz bike, toz bike, tozî nerme, toz bike. Hîna tune bûye gavê teve û kompîtör kî bira xwe û Facebookê dibin. Çi bû ev wît û tweet berê me li sînemayê bû rojên îniyan. Qehremanê me bûn yilo û cino. Me jî dibirî rêyên zarokên Arûtan şerê retê derdiket navbera me de me heyfa bav û kawan ji bin tanî biharan û ofortan ji kevne şopiya papîran. Bi rojê nediqetiya ew şerê hanê car hebûn bi şibê de dajû pevçûnê. Me ji dû dikuştin takî ku mirîşkan heger hêrsa me daneketa hedefa me bû bena bejikê gas û çav û file bû. Her êvar xera dibû ji ber me, dotira rojê wî lê dikir carek dinê, bi sebr û sebat û bîrehî. Çamerkî veda li bin dara zeytûna melqewazî, şûşeya araqa wî xward bû bi ser qedehê de. Hênik dikir gul û kerbên wî, heta roja dinê ya İsa û ya Mihemed bû gotina wî ya teseliyê. Xêreke mezin bû ji bona me misilmankirina zarokên filehan çawe ewştaxa Rûtan bû. Me di quncikê de asê bikirin. Gêvo, Sîmon û Artîn debînin eşeda xwe yaya gidî filehên heram
مینا کو موزی بون ام لدویاوان جمد ترسیان ملولی دنیرین پرانی میرانی بتار نکریه هوانته لیوان روژه که دانه خواهش برمه هر سر آخوامان و بود خاچ دوره جی مشن کر جبر کرنه خواه یدید ام خورتین قرد و ناصره لی فسق لاغي ناغي فرازي وقوتنا كليبي قاسوي فلان فربتام اللي دفيت هناك يجي بيليك وبرنامج داجي وصار دكتورش نتجيك دور وزمان نگره یا او میوانی ما فرسیه ببرینن از جشن الله همش کا پیروز بکن و از چنا سر بکه جبوه سسرانه که جبره کم و بگری پر و جبوه هوا همش کا و هنرمند مای پر جوان نازار سلا بوره جبوه هوا همه کسی از قربان آورم من هر هبن از ده نگذیت با هوا سرانه که جبهشن دنگ وفاش دوتین وفاش من هر هبن از ناگرم من کرم کن حیات دقیقی دست با هوا سرانه که بره کن باشه فرمو یواشا برنامه تجی پیروزی کن اوین او گلک پر کی خوش بوم من هر هبن سپاس کن گلک سپاس ایوه نهات اشتاكي صحيح براستي انا بيشي بيجم جالك سباس بو ستراني وجالك سباس بو هالبستي اللي امي برنامج تشيكين كاكي انوار دفيت وصح حمود تشتي وصف بلافنا كي دفيا هناك تشتان بيلن رح فرج اوجي كردك مج جواريه و ستراني كردي بأوايا كدن دبيجن ميتال دبيجن ميتال از هر جوره کو زمانی کردی به حز دکم فرمو تو آماده ای جدنگی پر بسیه ببرینم از دو هوا ستلانه که بریکم و سلطان رسول ستلانه شبان عجل سینه دبوه بریکم من هر هبل توجي هر هبی فرضكم از هوا سری و نابهم از هنده باشه تمام آب سنده اسکرک در کتم بگیرن هذه نبو
ده دست ببکه دست ببکه Çavadikin. همش كافيرو سرسري سرشالي سرسري اي والله اي والله سرشالي سرسري كالكس فاس بله براستی جی او جی کارکی از کیف خوشت
çavêjim bi taybet Kurdên Bakurê ku wisa hunerên xwe ne ku zimanê Tirkî lê zimanê Kurdî dikin ji bo min gelek taybet e lewras ez fersend didim wan ku xwe bidin daxuya kirin em xwe bikin erê birastî jî rehbereç gelek dengê wî jî xweş e û stîla wî cuda ye û ez rêz digirim hemû stîlan rêz digirim bila kurdewar bin kurdperwer bin Kurdî bêjin hemû cûreyan ez rêz digirim rastî cem dîsa man kekê war belê na divê êdî ez biqedînim rastî ez wastiya vîdî ez jî gune me kekê deng Dengim te an? erê Tamam. belê em dawî bikin Belê. Ez gelek spas dikim ku heta vî saetê ku hîn man şiyar hûn çiqas rêz didin min ez 100 qatê wî rêz didim we bi rastî ez ji we gelek hez dikim û ez dixwazim stranekî dawî bihîzim berî xwe strana dawî bêje ez xwazim du gotina tenê bêjim meselê Newrozê gelek dişar gotin ji xwe ew meselê mîtolojîk û etimolojiya wê û tarîxa wê baweriya me yanî Kurd sê tişta li hev bike bes e yek ziman du al sê jî Newroz yani bi min Newroz tamam yani gelek şîrovê wê hene lê bi min Newroz êdî ji bo Kurda rojek netewî ye yani nasyonal dak Danimarkê û nasyonal dak êdî yani ev manevê dîrokî û a roja me îro divê neyê nîqaş kirin wek roja neteweyî bi kar bîne divan sê tişta de Kurd hev bike jê pêv ne meseleyê o spas saeta te xweş heyavê saetê te tahammül nîşanda ji ber ku te jî fînala programa xwe vê salê kir o saet spas ji bo te jî ji bo sebatiyê xwe jî û ji bo hemû mêvayê te û şev baş û em ê xatir bixwaz em ê bernamekî çêkin erê her bijî ez jî gelek spas dikim her bijî divê adet divê bername bi stranekî biqede ne ku tu newastî baş e pêşiya stranê ez jî xatir bixwazim em wisa biqedînin bînerên hêja bi rastî jî gelek spas dikim ku hûn digel me bûn min dîsa bernamekî bi dil û can çêkir ez vî karê hez dikim ez hez dikim ku hunermendê xwe pêşkêş bikim hunermendên hêja ku em bêjin ne ku hêja henin lê hêjayan pêşkêş dikim gelek kêfxweş dibim ez ji Kurdbîna xwe hez dikim ez Newrozê hez dikim ez zimanê xwe hez dikim ez silav ji bo hemû Kurdên kurdewar û Kurdistan radikim şev baş dem baş heta 15 rojê dîne hev dibînin dîsa jî taybet heta vî saetê ku her du mêvanên me digel me ne ji bo wan silav dikim û spasî dikim şev baş dem baş hevkarên min Mehdî Ozan Newroz ji we hez dikim gelek spas dikim şev baş dem baş Kurd û Kurdistan ez ê stranekî xwe bêjim û em ê biqedin stranekî xwe ye
خشکده چورش باز گوره شیرین نازداده اور بشو پوشنگه نرندل خشکده چورش باز گوره شیرین نازداده اور بشو پوشنگه Yehunan divek maren demen tese vasoren Singu berin temermeren Dhenarok selbaren Derendeli khashekede Chavresh boze gaure Muşerine nazdarere Aur bişo huşenge Bu hayalin teyid jvar ve serdelimin barın Rojak estene binem بسجودي نهارم همو خيال تيد جوار مسرد لي من بارن رجاك استنا بينم بسجودي نهارم نرند لي خشدني شورش باز گوری شیرین نازداده اور بشو پوشنگه رندل خشکده چورش باز گوره شیرین نازداده اور بشو پوشنگه